Respondent tamo khilen tu chomi tamo tara mushari. Thank you. Aduga ani sibada lari basna Manipuri University ki professor oda Singlen Mesnamni oda azu tara mushari. Aduga matai thang thang de lari basna koi Manipur ke sangnai ba political analyst ega BB Sharmani ega azu tara mushari. Ega ngasi si yamna nungai ba haiba tai maruina sarkar sigi numit 18 suba numit ni hai maruina koi hokjiba tang tram nga da masana sarkar se matung da koi tai tram panda koi हमारे फ्लोर टेस्ट तो हुआ बनी मधुई मतुंग दा हुजी मतंग मतंग संगसे लगतना टुआन बा कोई थबक थरुम सी पैखलक पा अदुगा अतई डेवलपमेंट थरुम क्या पैखन नबु होंदरी मरुई सुंगसी से कोई डिजिटल एग्जीबिशन दौदना कैशलेस सोसाइटी में लेनबगी मरुई न पैसा सिन दबिदा तौनबगी मयाम कंकली लाइबो वहां दी हौजिक फोगी लेरिबा सरकार सिदा कोई टुआन बा अरोन बा क्या अमसु उ फंगे हजि फाउ सोफा अगर मियंग दा हजि लेरिबा सरकार सिन लोरिबो खोंथांग सिंगसी कमाइनी एंग बी तोरकपा अगर ऑब्जर्वेशन थन अखोगी सरकार सिगी मांगदा यहाँ बैक लाख पसी मोइना तौगी थबक सी नेशनल हाईवे दे ओके मतम सांगना थामरी रोम तौरम इकोनॉमिक ब्लॉकेट अखोखिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट अखोखिबा सी मसी आई माई पांग लफे खले अदो हुजिक पुरा लोइबा इशू जिल उबदि नत्रे अदो वारी सी मखा सानी हारे अदो वारी साब सिदा करिगुम्बा यानदरगदि कमाई तौवा हाइब वाकम मा हम ले अदुबु एनीवे अखोई इकोनॉमिक ब्लॉकेट की अवाबा कैसे दुमदि सरकार से हेक लाख बगल को खिबसे मदि अचौबा सरकार से अचीवमेंट हमने लाई सरकार की मांग द हुजिक सरकार ना अतोपा मना चोरचानपुर दा आईएलपी की इशू दा लाखिबा लेगिदबा मी मापन दुगी निपान मु हुजिक फाउ द बॉडी से लेगी अदो निपान बॉडी निपान सी मसी मथोमंगम तौरगा लेरुन चनना बहोना बसरा मणिपुर सरकार ना पर्टिकुलर अखन चीफ मिनिस्टर लौबो थौदांग दो मागी अपील दो चोरचानपुर की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जिंगना यस मसे कोई एप्रिशिएट तवी कोई मसे खंगी हाइबसे मसे अनदर सरकार सिगी न लोखलपा अदुगी आई मसक नाइबा थबक नै खले अहम जबदा सरकार सिद लाइबा आया मंत्री जिंगसे से एक्सेप्ट अखोई के अमानी नतना दे पुंगम नोबो वइबा अहानबा फर्स्ट टाइम अखोई एमएलए वरकपा फर्स्ट टाइम अखोई मंत्री कैबिनेट मंत्री वरकपा अदुना सिटी फ्यूम जिदा फाइनेंशियल बजेट अमगी फाइनेंशियल ईयर अमगी मार्च 31 लाख अदु मसी लेहोगदे हाइना गरग इन मसिदा सरकार की मंत्री जिंग की फंबम जिकरा फमिमनो कनाना मागी सेक्रेटरी वरिनो कनाना मागी पीएस वइदोरिनो ऑल दिस थिंग्स से नमु म्याम लेबिना सरकार की परफॉर्मेंस ता सरकारी थबक सिदा कोई जजमेंट अमा पीबसे इज टू अर्ली अदुबो हवरपगी थबक खरदुदी आई मदुदी येंगुरगदे दे हैव डन इट कोई चीफ मिनिस्टर ना अदुगा सरकार की लेबिसिना थबक तो निंखि तवे आई परफॉर्मेंस आई गुड एंड ग्रेट आउट ऑफ 10 के मनुंगदा आई 10 दु मार्क पिनिंग it is journalist moina khilen laksage haji fawda sum nimitram pani samsala sidaida kamaina ubi tamo ai le sarkar ji pakel ba thabak thorum sing leiba haji leiba ton kendra setna ni chawge sumayong na balei sidaida अनोबा मंत्री वरकपा दुगा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वरकपा मैम से चतने केंद्र दुगा अते थाइने के असोब मैम सो खोई थिदोंनबगे थाव पैखनबसु कन होनरी अहान बगी ओना तमोगे ऑब्जर्वेशन नम थबि थाम खम खरा हेलक्त ngairi हुजि हाबिगे दुने क्या ने नौरी अदो अखोइना कई मतमदा पाखलाइब थबक सिंगसिदा आइना जित आइना निजमगमजु आइना लेजे आलमजिन हाइनाबा कराइना न्यू रूम स्वीट क्लीन लेना हारगा मवनो बिदि मरम मोएना समटाइम्स अदु निजम कुसि यावे अदु वेल एंड गुड सो फार हुजि फाउदि थाबो फाद्रि अदु मखोनि लखललिबा मखोनि इंटेंशन सि लेन उलपसे इट्स यामना कनो अखोनि वो एप्रिशिएट तौ याबा स्टेप नि अदिगे तामुना आइगा बिबि हाइबि दुगी मथकता उखुल लाइबा सिराइदा मणिपुर के चीफ मिनिस्टर चटपा मतमदा कम्युनल कनोनी कम्युनल गवर्नमेंट नेना कोई चीफ मिनिस्टर चटपा मतमदा संग लिखिद्रबनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल संगान बचपदा संगार खिद्रबनी अदिगे नोमै कापक्तना मागी सिक्युरिटी की डिप्लॉय तो पर्सन सोक्तना खोतना अदु कि मतिक हाइतारे सरकार सिगा अखोगी चिंगी मरुइना उखुलगी सिदैसिदा लेनरंबा मरी यामना फत्तब मरी लेनरंबदो अदु समहाउ अनोगो चीफ मिनिस्टर सिदा थाजबगिरा मान पकलेबो स्टेप सिदा मखोइना एप्रिशिएट तबगिरा कनुगी तंखुलगी विलेज सिंगी डेलीगेशन लातुन उनरमे
tang terama tu itu mak ukul cet ke duri tang kun nagalo na mau discussion tu pun hugre aku ikhlas ini pak ini welcome tu na aku grievances mayam si chief minister ki mamang da puthong na ba hona ba masimak mari mahana len as all ties mayam na good relationship ama leram badu hanjilana ba hona ba kan step lokol buse ai appreciate tawin khale aduga sigi mathakta secretary ta lenmeba hogi administration moigi thabak streamline tong na lokolak pa ari amana kenogi mamang da BJP gi party sina mikhal gi mamang da moina promise tawgiba program ibo wesim singana pan bai sai traunga gi matam sei da laigiba irregularity khuding ma khoi inquiry tawgani lem na tharoi ma khoi sinai wa lupa khuding khoi hisab tawgi kan mon promise tawgi mayam le aduna hujiki CCTV camera gi wafam CCTV camera si tham gi confirm 155 ni install to gi adi manung da ministry ke no da tra training governor gi da tra ga nipan ni aduna masi yada na maram moduna chief minister ge gate ki mamang da bom pokhai bu CCTV camera ji function to da na madu kanana to no kamai to no khong dra ne adi gi si chigar ni haire adi to bom na signal light chung ju install to ma am te yada ma ta ni function en loi da ma ta ni adu mayam di thigalei aduga so far so good hai tai barmoi taklei si ta kitan niam da asam du pi aduga asadu phangda ba habi du di kona lakani hai tare oda tingning su ahan ba mon tham yu moroina sarkar sike pakele ba thabak torom si yam singthani ngai ba me am su yauri maduni prajana moina pakelak bisda kuni encourage tongna tongna at the same time suggestion ne am da ka se oda zmin ke li thami जब माने हम बहुत पता है री देखिए हमने कोई opposition की side की दी कोई opposition सु हमने constructive वाला opposition दु हम दु वही है तो ना कोई honorable हाने की मिसरी वो भी मसामक ना high है तो ना कोई floor मतलब तो high है हमने constructive opposition इवन ना कोई से गवाह तक दी एक आदमी ताबीर दुनी गवाह तक दी opposition जी यार में करना कोई attack तो है BJP की मनोहर पारी करना कोई सरकार सेम से सरकार खुश है तो मधु कोई MLA shopping तो रगा अरे अयुक अमदा कोई मार्च की तांग ट्राइंग थोड़ा होटल अमदा MLA शॉपिंग तौरगा कोई सेम की बात सरकार नहीं अदुना असुबा कोई MLA लेवे यो मदगी हौरबा सरकार खुसेम दुना कमाइना अफबा थबक तौदोनो मियामना ना कोई थददी कानेक्ट अरोई भी थदना आददी दिगेसी थौने अदु मणिपुर की केस तदी कोई होय कोई कांग्रेस के MLA अमदी यावरे कोई मंत्री ने यावरी अदु ओइरा बौता कोई ओपोजिशन की बाकी दगी कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन मा कोई मदुगी रो लौनी का हाइरी से स्वाइस दी खरा कोई सिचुएशन जी खर मानद्रे दन को मणिपुरी कंटेक्स्ट ददी ओपोजिशन ने सुन लौरी बा कंस्ट्रक्टिव ओइबा दु याम कोऑपरेटिव ओइबा मागी अदुगी से कोई दायित्व हाइतारे दायित्व मसक खंगना अदुगी रो लौनी हाइ मोज लौरी अदुना अहांबा कोन उरिबा थबक खरसिसु अदु मियामना दुम पाम्बा माइके रोम दा दुम लापो ओइ होय तोनिंग ददी हम जामी अदुगा बीजेपी मसामना कोई तौखिबा कोई चार सिटिंग कोई तरा तौखिदा चार सिटिंग के तरा ने पॉइंट तरा ने मसिदा अकन अकन दो मयाम जु यावरी कोस देदा इवन कोई से एगानो जे हाबिरिबा कोई इकोनॉमिक ब्लॉकेज से था के हम कोई तौरी से अद नोमदा इकोनॉमिक ब्लॉकेज अमना नोमदा कोई लुपा करोड़ कुंथादी मांगी हाइबिगी एस्टिमेट फक्ता कोई सिदा यावदुना हापी हाइदि 15 years of blood 15 years of destruction in Manipur हाइ न कोई चार्ज शीट अगेंस्ट कांग्रेस सिदा अदुना हजिकि हाइरिबा कोई मतम सांग लेपा अदुगा नोंगदा कोई करोड़ कुंथ्रा मखुगी स्टेटमेंट आई सामकिदि मसी यावा एनीवे मोइना तौजबे स्टेटमेंट अदुना मदुलेशन बा ngambaiसी असुबा कोई कंट्रीब्यूशन मियामना पाम अदुना मदु मथक्तुदा अमुका हजिकि कोई बीजेपी मसामनसु चार्ज शीट तौबे यावरिबा नोंगदा करोड़ कुंथ्रा मांगे हाइबनिना हजिकि आइगी माकिदिगिदि हजिकि हाइबा ब्लॉकेट की मतमसिदा मणिपुर दु लुपा किया मांगरगे हाइबसे मसिसु आई पुथोनिंगे हाइदि मदुना कोई मणिपुरदा बनमुसु ब्लॉकेटना मकोगी मांग ताहलिसे के हाय आमनो इदु गवर्नमेंट को स्टेटमेंट न पुथोगदि हेंग तुंगदसु मदु याम काना निंकल मदु क्रेडिटसु लोनि अदुगा कोई सरकार सिना कोई याम हाथु दु तहा तौखिदना कोई बजट बुदि कोई बोरो अकाउंट न पुथोकरे आई ममांगसु हाइजे सिगी डिस्कशन सिगी फोरम सिमक्तदा हाइजे की तसिन मकी मसे फुल बजट और मगदि कितंग मतम लोरमगा मतम मदी नोंनिनी कितंग थेदरमगा फुल बजट और मगदि फुल बजट की स्पेसिफिक जना तार कांदा सरकार की तसिन माना कोई बीजेपी की विजन फॉर मणिपुर हाइजना जसु कोई पॉइंट राम पुथोक्तना तौरिसे मसे कनावे हो ममी ताई काइदु निथि जना खंगदने अदु मदु याम ता तौरे
अदुगा गवागी बीजेपी की कोई की से माय सरकार ने दी मसे फुल बजट सी कर नोंनि थेंदर पुथोकी अन फुल बजट पुथो मगदी सही से की मान खल्लिबा विजन के सेनि फिजना दुम रिफ्लेक्ट तौगदमने अदु वोटर अकाउंट ओरमिना only expenditure side to reflect tौरमिना कोई नि फिजना उद्रे अदुसु था मरि खकी वे अदु फुल बजट ती अखोगी से मयाइ चबु अदाय दो ओइना पुथोकदोरे मसे हानगी अखोगी सरकार की चथरबा हाइदि अखोगी बोबिना अखोगी चिमिस ओइङै याम सांगो मतम सिदसु सुमाइना बैसिन अखोई वोटर अकाउंट अदु फुल बजट सिन कोन पुथोकबगी सी आई जुम सी कन्वेंशन दोनो सुम चलकपसे मसिगी सिमदे आई थुगानि अमन कोई बीजेपी गवर्नमेंट लापसिना मसि थुगारगदी खितंग अखोगी मतम थाददना मतम जि लौरगा एक्सपर्ट्स तानदना सिंग मतम जि लौरगा खितंग मदुदा अखोगी कोई फुल बजट नो पुथोमगदी मदुदा मताजुदा आई अमुखना आई एप्रिशिएट तौनियंगदबने अदु एनीवे पुथोखरे अदुना हौजिति तसेनमकी चाकि थोंबा होलकपदा ngairibnina masi cheng changi changde haibado कोई हरपदा ngairibnina मदुगी अखोई कमेंट दुबदे आई पीबा चुमदा बराई ओजान ताबिरी याम कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की रोल लौनी हरगा अखोगी कांग्रेस की कारक एमएलए मैम कोई फॉरेन टूर चलगा चलुबगी ओफुमसु लई मरुइना अदुगी कंस्ट्रक्टिव रोल दो कराइ रोकदोनो मदुम अदु लाकिनी आइगा लासिनि से इगा लासिके मरुइना गरंग चीफ मिनिस्टर सु तोन तोन ट्रांसपोर्टर कामगु उनरहे नेशनल हाईवे 2 से इम्बाल दिमापुर लंबी सिदा हजि फाउगी ओइना ब्लॉकेज से हंदोगजु चटपगी चांग से हंदबगी ममी मतारी मरुना तोन ट्रांसपोर्टर सिंगी अकीबदु हजिपसी सबसाना कोकपदु कोक्रिबना खली मोनसु चटपिनब लेगसु हानगे अदु मयाम ले स्वाइसदेगा करी मेन थबिनिगे थम अखोई नेशनल हाईवे से एक्सटोर्शन से याम तौबा थामरी रोम लेपुर खांदा असगी मणिपुर की एरिया दे मणिपुर पुलिस ना करीना तौबंगमे सि नागालैंड की सेक्टर दिमापुर योरगा दे मणिपुर पुलिस खतन जरक्तबा मसी तोंगानबा अतोप स्टेट अमगी जुरिडिक्शन लाखबा अदन थामरी लेपुर थामरी कोफलगा मुलखोला अबदे अदो ट्रांसपोर्टर सिंग जिरा मजबसिदा मदुगी अकीब लेबा अदुना दिमापुर द कई लेगे से दिमापुर हुजिकसु नागालैंड की शासन से मसीजु यामना मेनमान तादबा टर्मोल चीफ मिनिस्टर नो प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर हाबक पातो चीफ मिनिस्टर मनुंग जिदा विदिन दी गवर्नमेंट पारिबा एनपीएफ के मनुंग से लेबा टसल फाइट मसीजी अलग पा पोर्ट अम लेबा मतम जिदा अदु लोय खंगबनिना ट्रांसपोर्टर सिंग जिदा नुई चलो वार जो कोई की हाइबगी एप्रेंजन जो मदु मोइदा फोंगी से सब चाय आई चुमें खलेबा अदुनानी ngसाइगी कोई चीफ मिनिस्टर श्री बीरेना मसीदी होम मिनिस्ट्री की तौखलकांदा नागालैंड यावना नागालैंड काउंटर पार्ट की यावना मसे सेम खोपा तौरीसे मदुगी एप्रेंशन ट्रांसपोर्टर सिंजा ड्राइवर सिंजा ट्रकर सिंजा लेगिम याम रिमूव तौनबा मागी स्टेप ने खले आइदी राइट स्टेप ने खलेबा मदु रिमूव तौ मतमदा हुजी सपोज जो हौरे अदुगा तौजे तौने खले नागालैंड गवर्नमेंट जो मदुगी कमिटमेंट पिरमनी मदन तौदिया दो फोरम हाईवे नेशनल हाईवे निना अदु सेंट्रल की इन्वॉल्वमेंट लाखरे अदु लोना हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स दमकता तो आईआरवी बटालियन नम लिंखलगा एक्सक्लूसिवली दिस रोड कोई सिगी लंबी सिगी प्रोटेक्शन का ना कोई खरा चीफ मिनिस्टर हाई से कोई की खतंग चीफ मिनिस्टर जो प्रॉब्लम से मैम लापने माजु खरा सेटल तव मागी ऑफिस मत लेत्री मयुमदा मागी कोई मागी खुन कर लेकाई लुवांग समझरा और मागी मयुम जिद लेरी पोनिना चतोक चसिंगी प्रॉब्लम अदुना मागी सेटल तौनब होनबदा मतम खतंग चंगनै खले अदुगा तौरीबा खतंग आदि मॉर्निंग शो द डे मागी सरकार सिगी अहोबदा मागी अहामगी एफर्ट सिदा तौरीबा खरसिदी आदि याम फाय खले अकोई एप्रिशिएट तौवेन खले अदुगा opposition के कदौनी मसिंग दो मीने हेंग्रे सेमंग मोंग्रे कंस्ट्रक्टिव opposition बीजेपी ने तो माय विल डू द कंस्ट्रक्टिव opposition कांग्रेस तो माय यस कंस्ट्रक्टिव opposition बट अदु बखो येंगदौदे कॉन्फिडेंस वोट की निमित्तुदा कांग्रेस नेवर प्रेस डिवीजन वोट से मोय प्रेस तौदे सी की मरुंदा अखोगी फर्स्ट राउंड की थिनबसिदि बीजेपी ने गमग्रसु कांग्रेस की पॉइंट लौरे हाइबा कयानो मीडिया दा हाय अखोगी बीरेन की सरकार बीजेपी ले सरकार सिना हेंग्री वोट से क्या दरो माय कॉन्फ्रेंस वोट गमग्रसे खराबना 32 हाय खराबना 30 दे खेलेन के पाउडर करे हाय नै खंगदे मरमदे खंगदीबा फिगर दु लेतीबा मरमदे वॉइस वोटा तोरे वॉइस वोट डिवीजन तौगदौने कनाना तौगे खंगदौने वोट से कनाना कई लाइदुन कांग्रेस सिंगना मधु खंगनबा याम टेक्टफुली मसी खोगी मसी कनु सरकार सिगे छो पराम होदौने अदन फर्स्ट राउंड दा कांग्रेस सक्सेसफुली डिवीजन तौदना वॉइस वोटा
अखोई कॉन्फ्रेंस वोट लो बाय से मसी मोगे फर्स्ट राउंड के कांग्रेस के आई मसी हाई सिंगुदुने लोवे अदो थोंदा बीजेपी ले कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्किल सी क्या सु लेतबा मी अमने तना याम लाइन वोट फत ngame न तोखिबा अदा स्पीकर के दे डिवीजन तो हाइट प्रगति कनागुम चैलेंजर को वॉइस फत ngमग्रे लेरे मसिंग पी ngमले ऑफिशियल रिकॉर्ड का क्या ngमग्रे नो लेरे मोय वॉइस फत ngमग्रे लेरे मने अदुना मसी constructive opposition की यार हम strategy से देखो अगर आगे से नंबर सब्जेक्ट बना कोई यूपी की से मिनिस्टर और इबा आर्टिचनर्स मागी दिए कोई एमएलए सिंह जी लोई नौरी बंग आते नहीं ना मखो की ट्रेनिंग कोर्स में तौन ना मागी दिए कोई थवांग तौर है अदो ना मदा जो कोई मणिपुर दे सुमदु आई रिलेवेंट होके ट्राई कर लेगा आदो तुम्हें आदो हुजी दी मोजू आई ताबदा तांग मरी स्वाई देगी मोजू दिल्ली दा पार्लियामेंट की एनेक्सी दा ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज दा बीजेपी की लेबा एमएलए सिंह से लोई चलगा दा तौनी गायन ताई तो कैम चुमना दुगा मणिपुर दसु याम तोयन मसी तौम संगे मपुंजी दे हां बोने कोई असेंबली दे संगा वासक पदो एमएलए वासक लोबो ने याम असेंबली संग वरमबसु याबा दुगुम एमएलए सु याव तब नती हम जब से लाकर आई तमो के लाग तिगे हौजे से तोन बा सीसीटीवी कैमरा की मतंग दा थिगन बा एट द सेम टाइम ट्रैफिक सिग्नल लागी मतंग दा इंक्वायरी तौन बा मरा लेबे सिंग खंदों ना हाई दो हौजिक लेरिबा सरकार असिदसु मतमदुदा थबक तो भाई तारी अब हौजिक लेरिबा सरकार सी कोalition सरकार नि एनपीएफ की और मैम यावरी ना थिगत बा हाइबस ताई सीसीटीवी कैमरा की मतंग सी हौजिक हौजिक सरकार से फबुरी यावरी साइड करी कंफ्लिक्ट थोरक बयाई ताकि ने सुबु द कमाई तबली जित मसी चैलेंज ने हाइब ताई सरकार की अपाम बदुना अमनी अदुगा ममांगी अखोइना कोई एक्सपीरियंस तो मतमदा inquiry mayam to departmental inquiry mayam to high level inquiry departmental inquiry mayam to adugi togriba inquiry mayam dugi logical conclusion dudi adudi akoin uba phangdi hai tare logical conclusion haibadi thire irregularity leire na aranda tawre habi sas leire na thire ba committee na government pikale cabinet na discuss to we have jo koi ta de freezer dum hapte la thami maral leiba thenare su हाइदे अदुगा मरा लेरमद्रे सु हाइदे सिन ममांगी वारी ने अखोने सुकुना अखोगी एक्सपीरियंस दा अदगी अदुगी मथक्ता अमु सिगी कमिटी सिगी नत्तेबेदा गवर्नमेंट वेबा कोई विजिलेंस डिपार्टमेंट अमसु लेई मखोइना चही की वेबा थिगल्ले अदु अखोइना मै रिपोर्ट सी पाव मतम दे खमी मेजर पेनल्टी एरी पैसा मतलम्बा हाइदोमबा फंड डाइवर्ट तोमबा अदुगा aina thokiba ri thabuk loidna paisa pithokiba sigumba irregularity mayam leuse makhoina concern involved tawriba official jing dui matakta major penalty piu minor penalty piu ai mo recommend taweba adu masi hoi loina baksi ignore tawi haibdi nate khara madi pidu yawi khara mana pidu yawi aduga department sina ko department vigilance department khakta nate audit report about makhoina report ko government department sina thadu yawi ne अदु ngasi ba report tharaktre no audit ki controller no audit general ki report palli ne ba aduna oi mamang gi duna sakar ate ro su sina no sakar ma oibni na kuji gi na habi ru da chief minister budi home pai matam da kano ni ibu bin aduga dgp na kuji deputy cm jini adi matakta bureaucracy की दा मयाम में होम कनो डिपार्टमेंट ले रंबा करीब मयाम सी याव मनी अदु मसी तसेंग नमक मखोइना सरकार सिना थिगत की हरगदी मोइदा मदी कमिटमेंट दुम लेरगदी डिटरमिनेशन दुम लेरगदी मोइ थिगलकनी अदुगा सरकार सिगी कन्नन होना बदा मनुंग द कॉन्फ्लिक्ट थोक्तन होना बदा प्रॉब्लम खरदी आई सोइना फेस तौगेने ना ए खले अदु yang ta bani moi ngamroi moi ke supu domo moi ke no ko hari ya ponte ni ri to gene to re ne ma ke no thori kami ke no kare ba bujiki committee se me se numit ke no tangari hatare humi ko tangari hatare amane ngarang se mane to ma ke cctv camera ge na han se me se adigi master ko ye lighting system ni ngarang commission se me se adu atai khara me se me ke yari inquiry commission sin na ba ko na hai ge bjp ka mun hai ge rum yam dere lokta ke 234 crore lokta ke no sem du scam ka na mayam le adu
अरे वो तो नहीं रहा ayo da sine da sige da sine maruina ngasigi wonderful box jawni koi MOBC gi panam da kai ban kidri eba heading to front page ni phone singa sika boda saka zigi MOBC gi koi sen 31 ki financial and nam kai hoga da si koi sigi concerned parliamentary secretary oriba koi gi MLA Asapudin sina koi ngai ko ba ge ya ba yaw na kai thukanu haibadagi kai hudre kai na lai sida leiba sarkar se tuan tuan mani ma independent gi lakpani auna tamma tamna hajik lakpu ja tha amadi phanum chit laktingai sida wari mathang mathang wari post da da singlen gi kai mo le yan tham masi manung gi oba maram khal le ba yai technical gi oba maram su le ba yai adu madu de ko gi mari le ne ba concern generally ba kambu sine sengdo pham thoeng kan adu ko tasina manna masi asumba mak oira magadi masi su prop to mo darkar le adi ihanan ba sarkar sigi ko gi haidi mayam na ko ngang na di ba कोई अतोप हाना ममांगी सरकार दुगी मतंदे लेरबसिंग कोई केसिंग लोकलगा मदु कोई स्काउंग गी मोंग दा कोई लोकल अकांदा इन्वेस्टिगेट तौन ब होन रखपगी कोई मियामना कोई मोंग दा थाजब अमा लेरइसे मसिगी सीदे ट्रस्ट डिविजिट अमा मसिना थोलक पय हाय अदुन इहानान बा कोई नुंगाइतबा थौदुक अमने बसिगी थौदुक्स अदि याम पेनबा मतंगी मनुंगनी तौदिसिसु aduna tasina masida idi prop ama koigi sarkar gi maiketi gi immediately tawakanda maduda masi achum arandu madi madu thidokanda karigumba koigi masi mara leremagadi koigi BJP gi vision documents te su yoriba koigi sumba cases sing koi investigate tawgani aduga maduda mara lerembasing koi serak tikeni ka hairise ma masama ki su masi koigi problem de thogadi madu investigate tawhaninge masi gi matang simadi adu madu gi problem tawdringe de dai kamen amene de pinde aduga tasina maki koigi financial koigi discipline haise financial discipline aduga transparency adu accountability habisi masi ngatragadi sarkar ma kaitmoida koigi masi smoothly function to bangamoi ana CAG gi report mayam ma koi sahi mamang gi sahi trama se koi amtang lokhat se koi CAG gi report sing de kari kari hai gis adu ergadi sa habi riba traffic light scam de crore ani muki scam ne aduga musiki koi lokta ke dum saure ko aduna traffic light scam sumba crore ani gu mugi changi sige koi gi scam oi ningai ba hai ta sumba changi koi gi case aiga tasin maki sumba case local ga de manipur da aina khan bada koi case maching ji yam ne khal koi ama hai koi natural scientist amaga social scientist amaga ani khalaga koi gi amana koi gi thomi chang maching thina ba thagi ba amana manipur da koi case koi sinja tum jaga mai leina ba case koi kaya lai ongte yengjalu so na koi gi thagi ba adu thomi chang maching thiba scientist de hale report ko loina adu manipur gi sima case ma cham sa yaman gi dana halak ngam di adu ko mani sidi aduna so ba koigi yamna se hundreds of crores da koigi bududa se na report myam thorkani basing na thiraga de koi CAG gi report myam si sahi tra agi si masi phajana khongat pa phajana yengba aduga amana koigi mamangi koi plan period ani gi ina habet chawpa me yeng maduda koi sarkar gi central government adu se government da thadagi ba koigi flagship program sing aduga koigi sigi central sponsor program sing around 100 ku mane ga koi manipur ko implement tormis by koi 27 department muna masi handle tawdan mata crore lising kun gumagi mayagi adwaidane amounts adu ga hariba koigi sigi crore thousands of crores leibani na sigi adu masi koina macha ku mayam je koina sigi mong sida sienri yenga matamda phana thokane na kalle aduna koigi political will leragadi sarkar sina saptana to gena khalagadi kari bukhadi so dana to gena kalle aduna tana koigi magi sum chimdana sum haiba adu khut ka hen khenarpa matang du de koi sarkar se ada du ne koi sarkar gi mai sustain to ngam oi dis ana ada du de koi gi siri koi gi chief minister hoje ju biri ba koi gi civilian na congress gi thok matam da hai gi ba koi congress hoi gari dia phagani adubu driver phate na hai gi ba adu hojiti gari su fare driver su fare ana political will ler ga di kari mukhardi to ne ka aga se da amla se gamla saga se ya no ba ba kong tang ngai ne gi bu ni jaw bu da koi attendance ki matang da koi gi biometric tong ni harak ba at the same time file si no mudigi na departments nam da thamganu ga ina ga lawrei ba sumaina tongning bagi wakhulon no kha koi da kitang change no program hana ba chief minister wakhulon sida ai gai kai ma ade koi biometric dum tawlare manipur sarkar se dum tawe asi disease office kari mayam si da biometric do ko madu further implement the print out tawduna age biometric to se kana tawi kana let tawi action follow up tawdo badu ne biometric is loi tawre ko so right ada anuba sarkar sina anuba chief minister sina khara lai se government ki officing si khara streamline tawa attendance ta alegi lakpada
hangi bada tabuk to bada adu ki intention tu madu utleko madu di visible wa one good ani se bada ngasai ki case me amama to bagi ticket pa haina to bido se aham bada hek law kan mana lafe grade 4 and grade 3 ki recruitment se masi interview to roi se police law ne are police law ka sel lamjen je madu di ngasai ki first second du won gram ne madu da paisa saringa leitre ada mi ason ba chen mangam da khara paisa nu japi raga hakar pudi jai ko average da masana bhadrang ngam ne che lu de to roi ba kai la ke bu hayeng du ri che interview ko matam do bai ba bo sigi to matam do ne manipulation ki damadam to ri ada manipulation gram ni na this is a step towards cleansing the corruption muthat na ki khongga amne ba adu ba good akoi yare ani su ba point ne ba telephone to biro sirida koi ama seme khole ana hairi se masi karai ba di effective boy ge si khanna ba ya ba ado masi anti graft measure ge saruk amu oi bro oi dabra kai bok se soi ge me khang ngam de ba huji koi wada du ai bi ga CCTV gi adigi street light ki prop to ne ID moina to hi gan se corruption cases and punish the guilty is BJP ki vision document na thi to ga ha cabinet na mase fazna khana ra to hui to ri se department ki prop departmental prop ki bhapta police ta adik camera to bagi adu orga di congress ki pirata to re kana amna phigi chief minister ki against ta IFCD pair thina biren sahab se IFCD pair me ai masi period to give do I prop to in a department to the other government see the Nasaki Paminaraga cabinet Father from the Karai to see Kari to see about Musanga. Naturally, lot of misunderstanding Lakanava. Says CCTV, Tony, I was a Kanakana, Mantri Kana, Kande, period. General Mayor Maduna Sarkas, he destabilized of Novaki Matam. Adi amana mukta IFCD ki thikani anamutta mukhal hone ko IFCD ki paramba matamdu ki paibo hujik se yawa mi yaw madu problem lakane adu masi internal contradiction ji leitana ba cabinet ta phajana khanaraga sisingai tawse tawraga di madu loino iron doctor mapan tholaga di masi problem nei kale ai masi ka singdobum khai adu corruption muthachi ar di departmental property yarwa mamanga taugiba mayam do thigalaga guilty do punish to ba simani ko ani so bada manga tortona bagi precaution precaution to chief minister ki office ta police ki additional SP gumgi rank ma khat toraga masin yarwe masidi yam asang bada chini lok ayukta ka haina lokpal lok ayukta adi vigilance sales masi department ka functioning to holak pa to bom lai aduna yam lai na hoji hore na koi to bung aduna government ta tawjiri be khar se hoji khar to ib se masi koi appreciate to bad khar long tam na tawna bad government si tu ga de thaum tu ga de ai na khanja bada ai hoji so hai Shri Radhapiran Kojam now man chief minister hoiba sarkar dogi majority is 59 out of 60 59 le Risang maton yes adu sarkar do kyam loge bu 3 months se hen chatti adu na nasai ki number du tongan bane adu masai internal contradiction sida masa maton ki weight na de sarkar si BJP kuma thogtani NPP ki mari ni NPF ki mari ni ato pasar aduna chief minister na kyam hai chingna masi manage thoge aduna ai jing kan department ki adu da prop tawni adu da prop tawni se ai di sarkar gi mara chena gi lambi da koi gi sum kakpa horpane nai khalle adu maje de ai gi motani ko ai chief minister ma khangmini adu masi cabinet da fadra khanga fadna yenga kan da krai to sige akoi gi vision document da koi na promise to ge koi election me da ha koi do sini singai to je do madu thor kan da mang ujiksi Manipuri assembly na pass to je Shri Bobi na chief minister wi da akoi gi mamang gi to madu mamang gi loseram dai da lok ayuk to si pass to ram lok ayuk to si masi thabori thada sahi manga si kanam ta hai problem na adu huji kai do ri ge khawai lok to rule semba machine chingba yam daka lai chumnagi prop masam tawba departmental inquiry tawba police telephone tawba it won't solve anything adu Manipur si ujana ai bi do ne thawab jam masak masing thibri lai Manipur ki corruption ki case masing thib yam lui hari do aduna masi yam lu thabag hatu na putok torge sarkar dis koi na aga koi demonetization ki mata koi na ma high ge black money se koi fan ho na bada koi sing di loine si to
simply say nga macang hay wani loi shirani adu nang haning iba kumbir du di madu di shiroi manam di kumbir di koi ising da natana kang pan da su leiba ngami se noi dum kang iba du ni hai ge ba aduna maisa koi gi koi maru no kana the target koi election mama da target to gi ga ain kanja bada thingel do ina to gi adu husiti koi na sikong da aya mate anyway adu ora hokta karu makal koi sarkar ki intention se intention is good intention si achi pai adu tele ko appreciate to ni hosi phogi oine di adu tasing badi koi thingel da ne attack to gada adu da ni koi gi aga hosik lok ai ta kaina haidi haidi ma samu to jo to koi gi madu investigate to bangam chief minister babu da prop to boya ba ai ji adu gi nate ko asek bat to jar di mantri to di yaroi adagi officer to di yaroi aduga khoi makok tuna to di thingdin ba yaroi harati aduri ya ado hoik pang ko lok ayuk tagi bill se masi ek won gre soi to gre ado hoik mami ma ta de asida haide de chief minister ki mathakta lok ayuk ta na prop to ga de manipur assembly ki house ki approval lau de ne adi majority to di sarkar pai chief minister le ka chief minister mathakta usiki ek ti matu ne chief minister mathakta ka no no chi be yar ro adi problem de ne masi phadre yenga da hat ho ne to yar ro it is too early lot of problem mang you burning issues me am Chorsanpur ki adi economic blockade ki adi trust deficit thing atam le magi masi me am to hona bata we must give time aduna idi my honest suggestion to the chief minister to the new government sigumba prop ki kari thabak chidi khatam to se prop to ge haitar di corruption ki monumental koi kar hai ni koi corruption ki monument we le di kari Manipur development society is ne crore silhan prop to ne se ki CCTV ki lupa crore ga ai bi ase tor kai du du se corruption ki fountain head oi Manipur da ai kanano to khade ko mayam na hai ne ri base ai chumbe chungbe masidi Manipur development society ai bra act to masine masida hana to ga de mayam oh tawri se kari no masiki behind the kari motive lege ka hangda na te adu madu la honi ga ba de ga ina mamang so koi discussion da mun so hai jagre hai di gowa gi anubasi minister laufoiba adu UP gi anubasi minister laufoiba madu di koi corruption gi map ta thing jai tar boi di hai di koi gi lan thum si koi gi masi laufon bas ga to ba adu ga gi lan thum si ka magi pasin nam gi live income si ga sana bra hai gi sigi thijan begi wasi yauna tawe koi gowa gi adu ga koi UP gi de masi tawning ne mamang da thamjaki adu aham da koi sarkar gi ne tawon janing basi koi gi sen thum gi lady ba films hana gi si mong koi ta dana leram bani ana hosi su mong ta ti hai basa handa ki koi gi board account pu thup gi tian ga statement khadu de gi khangmang me aduna hosi state ki lady ba financial condition ji afa ba film nate adi amana koi ji 7 pay commission gi wala ana size da koi gi employees gi pay revision gi kari gi tanai fadaba mayam ji tian haro matam ji man da tawdaba ya do mayam sule aduna sen thungi white paper ama yam thuna koi sarkar sina puthok na khona gadabni haibasi ai session thamjaki adu ani subada akoi gi sigi lan thum se MLA minister amasung officer singi lan thum si sahi kudingi UP da tawri sumaina masi lokthum thoe size ne khona khang kadus kana na koi magi senthok ka chana da koi maran matum ji hengat ki madu ni sum ni hengat pra adu sum ni hengat pra bi ta ji da khang de adu ngapga aga ngapga do pau amadi kaino da hadaki koi election du da नियम चुप तौर में को अदु ममागी इलेक्शन की एफिडेविट थागत मतमदना करोड़ 9 की चांग स्वाइद लेबा अदु 100 करोड़ कुंथा थुक लेबसु यावे अखोगी मेप सिंगी मरत होय मदु सुमना अखोगी हेंगलब बसु याय नियम चुना सेनजी तानरे हेंगतर बसु याय के सुकाइदे अदु खंगी दना कोय काय भक्ति मागी अखोगी लंथुम जे क्राई होरगे हाइबदु मदि खंगदंग मे अदुना सजाथुम जायबसी सिगी हाइबा अखोई डिसप्रोपोर्शनेट होइना मागी लंथुम दे हेंगलक बसुगी सुमरी लेनबदिना अदे इवन कोई साउंड कोई इवन हानगी मिस्टर ओरंबा जारिता होय लेगिद्रबा जेम द संगन खोत तोंगनि म्यामसी हाइबा स्वाइसदने याम कने तोबिस अदुना कोई की तसिन चपचाना कोई सरकार की पोलिटिकल विल जि लेरगदी हाइबा थबक अनि से मसी कोई की अहान बो खुंदांग वन मसी लाउदी लाउथोनि वन तौद्रबक हनक सरकार सी याम चावबा अवन बायबते अनौबा स्ट्रेटेजी हाइगद्रा तकलिन लासगे तंगो जर्नी समोइना mamang dele ba pigi chief minister gi advisors sing si adum kha senior we ba adum experience le ba mayam to bedo hanak ki sarkar sidadi yamna naha we ba rajat sati na naha ba sei kun tram to ngai ba naha mahabbat te tum ba ngam kha ko chief minister gi advisor we no hangrang han law to ki basi yamna siga khara mai le na kan dani sai da ko manipur gi ba
matik chaba mi leitebra natragana tungan magi tungan ba leirba jala as a journalist amoina as a media person amoina tama kamai ni khoi pauda tholopakanda government tholopakanda masi hanasu karambano chief minister mi advisor ju orme hai adu masi rajat se biren ge advisor na hapukuse masidi BJP ge Delhi na idin poster pune lawe maram di man Manipur situation khangbo hone de man Manipur da tare isi akoi khangbo sum election ma thema we tha umari da ngari adu ga hoi pura khangdi ai mati yaroi ma ju kharadi khangani adu seja akoi gi lairiba complexity ethnic complexities adigi lairiba administration du matam kuina akoi patna laba system adigi akoi chira man chira khundare ba mi sing mentality makoi wakalon adigi work culture habi jabi kai mayam si man khangen khangmada bijay vote ka diya de habduma aduga generalize torga UP da leba administration mongu madu yastik tu lawga akoi Manipur da to bi mai adu advice pibada madu sanaroeba adu well moina di phare na tawrobani adu ai na sa haje ju adu maina yengsi khusu gano tawri samane sakar anu seng paduga matam horpada ngai habduni yengsi magi mo kamai kamai lake du minister na function taru kadoi ji magi keno dil mating na taru kadoi ni ngari advisor harum ni na advisor ra ju man hai banga to ju minister law ni abdi leite madu ayam bari magi mot opinion sigi issue ma da sumai taru kadi phani si taru di phani si di pharu kana advice pi ga ni aduna bada ina sai jagi bido sida le ba keno sina akoi gi birem gi cabinet sina ga khanna ga masi kanana torogadi phani kaino khanaba natubida ma ohengadamni na smai ari poraga heka paira thangle thamboina jidi uje man asega iga ide political analyst moina kamani yembi maroi masi yam sena ba pagi journalist sing dulong thokro matung dam na ba yang energetic ba ma hapai bini yang energetic chu oiba chief minister ni leisi su as a political analyst moina kamai ai khelen na hai ko degi kudo degi lawra bakata jarke yam comment to ngai leiti it is up to the chief minister ki apa maduni kanabo advisor na ha ko degi se chief minister ki prerogative ni man khanjaga dawni sigum ni pa mai chief minister ai gi advisor thamakanda ai si kadai lege degi ai gi dignity ai gi status se kai lege degi se chief minister khanjaga dawni ai nate hapa li man hape akoina mayam ji nei ni si खेलेना है तो somebody dictate तोरगा सुनने की करा ये नो तोरगा तो भी आते हैं तो वो और मगर it is very unfortunate chief minister should not succumb to that pressure ID अदु मायने आई अदु का कोई BJP दा मसी हाई रूप दा क्या बोलेगा उन्हें कोई उरे होगी भी इलेक्शन दा कोई थम्बी बा कोई BJP की president yes president की मूंग दा तुम माँ तुम लोग रहे अदे उन्हें क्यों yes chief minister में थम्बना बा asundagi khallaga torpa adugi saruk amagi oina hapakpaga weragadi khelen haibisi ni ko ai khelendagi lamiri ni ko ai dinate ko masi weragadi it is a very akoigi yamna nungai taba nunangba adi miduna khara hek haibakanda Manipur da ILP ki ko aso issue leba haidi Manipuri pride Manipur state ki pride leba dugumba lamma aduda mapanagi sangpada tawni kain taw aduda forefront चलगद लेरंबा यौरंबा अदुगुंबा निपामना चिमिसे वरकांदा अखोई स्वाइदा अमत्त लेत्रे अदु असोंदगी डिक्टेट तोरगा सि निपासे लाकनी यन तोरगदि चिमिसे ओन विजडम द मा हाकोदंगनि मा थाजदना मा सिगुम निपासे इंजीनियर ने IIT नि अदुगा मसे हार्वर्ड दा मसे कोर्स मगा तोरुरे अदुना मसे काननी हन मागी रीजनिंग द तोजरमगदि I have no objection ko adu it is up to him adu natadra atop amadagi string pulling to udra dagi pressure da push tor paga werga deba it is very unfortunate aduga khoi oina yam na ai ta honingde aduga chief minister is a chief minister he is the akhoi hindi da bhaiga bidhata do khona national den da bhaiga bidha akhoi bhaiga bidhata ne adugo ni pat adu mai ta honingde na chief minister su adugo mu tawtar gadi makada na tej tor khib jari hai tar gadi adu no हाइबदु आई हाय नहीं अदुगा खेलेन हाय जे क्या चुमरा इट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन को आई माने हाइबन माले हंदक किसिदा खनि येंगदा सिंगन रजत सियाम चौवा बीजेपी की अचौवा कैंपेनर मोइगी था उमनि ममांगदगी लागा फमगा अखोगी होटल ग्रांड सिदा फम इंफाल होटेल फमगा ताव तो तोरे हंदक की
media to give the give a word on media word cover to a phone to meet Kuningi Kawan busy BC to you Nanga do 10% 100% development guy and a token. So mine like do we to low even do Chief Minister I got to be doing so mine how a Burma advisor Habukati was arguing the commanding. Nahan budi kesukai di koi kan. Atu hanya basule koi Manipuri pau dadi. Nahana mai saga mang thale. Casualty tu mayam tu itu na koi dosa ta apa mayam. Atu na atu aja dadi atu mai pinning ya tu ga. Tasina maki koi anak pada sule di Chandra nadi na ga amasu hai na mana. Atu na sai sila koi experience le reba. Sidi experience sange. Mayam tu hai biri tu ne ga. Unis hai biri tu ni experience sange. हाँ कि अखोगी रिटायर्ड तौरबा अखोगी अदुम एक्सपीरियंस लेरबा अखोगी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस लेरबा अदुमागी से पॉलिटिकल अफेयर्स तजु लेबा की ओबा थोदो वातो क्या से एक्सपीरियंस लेबा लोकल मैन याम अखोई अदाय दुदा अखोई अवाप लेतबा जगह आमने सिक्स अदुना अदाय दुदु येंगबगदी कोई हेना फनी हागनी अदुगा तसिनमकी कोई चीफ मिनिस्टर हाइबसा चीफ मिनिस्टर वांस वेरगदी मा पार्टी अमगी चीफ मिनिस्टर नते से बीजेपी की चीफ मिनिस्टर नते से मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नि कोई लेबाक की चीफ मिनिस्टर ने अदुर अगदी स्वाइस कोई से मिस्टर लॉप खोंदांग खुदिंग मक्से मसी इवन मागी पेरोगेटिव कोई रबक्ता मियाम ना कोई मिंग दिखर दे दुम चांग कने अनु जे गाना हादिरी तो कोई स्टाम्पेट कोई रगदी मदाय दुदा कोई ओरम रगदी की सुकाई दे ओय रगदी मदाय दुदा कोई अरुबसी लेरे ना हारिस अनु कोई थाइना ngali matam da yam toina haramba kogi manipur sarkar se delhi ke koi hanglai sarkar ni kai na koi yam naina gi dena ko ada itu da koi tadana ba president na ba se satin dupi kai na ada itu da tadana yam kan honna ba ai changin kale aduna masai de koi gi se minister ki advisor ai se atai top state sing su se finance ki advisor development ki advisor law ki advisor hadi advisor se makan even media ki advisor happy anu karma makan ki advisor no ma je koi finance ki advisor ori ra adu election di lo re election matam di lo re ba adu election di hoji toro ro ba अगर कोई इलेक्शन जे मोहन यावे फिल्म ले देना मधुकी हापी ब्रात ते खंगरे अखोई सिगा सुमे मदाय दो अदना कनागो ओइबम थोक तो बादमी मदा ओइरक आबा को मणिपुर की मियामना ए सी से जनरल सिंगा अखोई मणिपुर की चीफ मिनिस्टर वारी वरमबाई श्रीबो बिना मागी एडवाइजर हापो खा जनरल सिंह ही वाज चीफ सेक्रेटरी अदगी लोंदा हमद सनी लोब दिस होय मणिपुर की अदगी अनिश अहुम से बदा एमजेल गाय से मान पुथोक माय कंट्रीब्यूशन सिरे याम लैब मी म तौरकान मासी मपानी मयांगनी अदुगुमगी लेती को अद सदली खंगौदबा अदगी मयाम दिना कंतौदबा अदुगुमनी पाप तौरकान दे मसिगी बिहाइंड कई लेबनो हाइबमा हंगना अगदी मधु मंगोंदा हुजिक मियाम द लेब गुडविल सी मागेदा अदुगी एप्रेंजन दु आइना खेरेन फंगो सो आइना फंगो के सो वजन आइसो आई अदई अदुदगी हेन उदे को हुजिकती कोई बिरेंदा श्री बीरेंद्र चीफ मिनिस्टर मणिपुर की मैम थाजब लै आइजु थाजब लैजैको आइ याम थाजब लैजै अफ लै अदुदा सिगुम मैम अमा उरगदी अदगी मसा मसा टिट बिट मैम दिदा सुम अखोगी पॉइंट 1 मैन अपशिप की थबक का तौखलकपा सिगुम सिम प्रेशर दा तौरपा दु वरगदी मधु मांगरगदी इट विल वेरी डिफिकल्ट बीरेन लोबिरन मणिपुर लोइना अदुगी वानेदा अखोइना अदु खपी दु हाइजबे वाने दुगा अखोइना खली सिदि सुम सामु येंगबदुंगा रीजन दुदी अखोगी चीफ मिनिस्टर ना खंगमगनेबा अदुना मसिदा यामने हेना पाकक नैनदरा इशू वन एडवाइजर की इशू अदुसु पार्लियामेंट दा माले थामंगा र क्यारो खंदे आई खबर दो अदु की मतम बरगे माई कंपल्सन लेरमसु तौदे यादबा माई कहिनो अदु तौगिबा आइडिया तो माइना पुथोक्तरा हाइबे सिबि फरे अदुगा यामेना नैदबा सोई नुंगाइते मसे हाइनिंग मतम सुलो सेलेक्बदा तमदे तम खिलेन थमदि expectations है हेना तोनिंग बा एरिया ट्रस्ट कर दिए द सरकार सिना पुतुकना तौरे में यहां पे लगतना इवन प्रॉप तोनो में तौरे काय बाय एरियास द हेना ट्रस्ट बिदगदी लेबा लॉन्ग टर्म डिजाइन सुले रखबदा लेबा सरकार में हम पांड्रे में हम तो में बोले काय एरिया द हेना ट्रस्ट बिगदी हेना सरकार की मराचित पना दगे हेना सरकार की मराचित बाय मणिपुर की तंगुरी ताबो होइदोइनी अमके आइने याना तो जनिंग बसे खोइगे मयाम ने जोइ आइने जो मयाम हाइबदी मतुंग ने जोइ जो याजरे डेवलपमेंट प्रोग्रेस से शांति से हम तका ले शांति है भी इंसर्जेंसी खत नते खोइ इथु डिवाइड ले बसे कुकी मैते नागा कुकी के सिगी डिवाइड है सिना खोइ डेवलपमेंट से फाजल लगा खोइ होम का थामल के तो चेन अमा पुंजला सोलोन से लगा पुल थमबदुं तौरेबा मसी इतने डिवाइड है मसी लोसलननबा कोई एस वर्ल्ड टाइस दु मुसिनो मरी दु प्रोडक्ट न मसिदाइदी फोकस या पियन नि अदुगा करिगुम मसिना माइ पापु नमगदी कोई मणिपुर अखोइ से
कनाम थिंग कंप्लीट तब अतई स्टेट मालेम के कंप्लीट तब ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ लेकिन अखोई टैलेंट लोय लेजबनी अदुगा अखोई लांग फानम यादबा काउ सिगी छिदु मचा मचा मयाम जि लेसिदा सिगी नैनदन लेबिसिदा अखोई केमते तब ngамद्रे अदुन सिदा फोकस पेन जनी ओला सिने कई मोलिथिन कोई गुड गवर्नेंस है गवर्नेंस कोई ममांग दो उगिबदा कोई गवर्नेंस की डिजास्टर करा कोई उ फंगे याम इंक्लूसिव मानदब मोंगी अदुना गवर्नेंस हाना नितिजना लहननबा मसी कोई ngasa haina jariba कोई ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी अदुगा डिसिप्लिन क्रेडिबिलिटी मदु लैननबा मदु मदाइ दो कोई फोकस याम करना तवनी अफब गवर्नमेंट अफब गवर्नेंस लेरगदी थिंगतम अनि से कोई अमतनी हाना उबंगबगी अदुगी मथक त दुमाइना उबंगबगी पॉलिसी प्रो पीपल पॉलिसी अदि पीपल फ्रेंडली पॉलिसी अदु ममा कोई हाना कोई लोकप मताई फदे देन हजी हारि बसिंजी मसी मतंगी मतुंगिना कोई मसी सॉल्व तब याबा कोई इशू ngakतने and the political dialogue to mabi ai table da koi famina resolution ba resolution ko na madam di adu adu koi khonna ba ya ba koi khonna ba ya and masi koi dum khangi politically koi ki deliberately to ba mayam su yaure ai identity politics or ga madu ki ko cham na ba koi low na ba khonna ba adu ba koi ki kai hai ni koi self interest da thabak to adu mayam leitaba nate adu madu dum thengna na koi ki hairi ba koi developmental work mayam adi pro people over policy adu practices mayam su yamna changil lagadi asumba issues di aidi yam asoba issue ne na ai khande ana da adi koi ki se afaba governance ama leina ba kona ba sarkar ki meng se masi koi ki people expect ru se duni adu moi masa haji ki bisuni koi ki good governance ama lehni ha se ana masai sida makoi su haja ba makoi vision da su yauba ana masai da focus ai di ta aga lu silak buda morna handagi team ne se accessible oi ba hai ba tai mamang da koina unaba chief minister mu unana bhana bada koi mamang da thau me chan ki amjugi unya unana bhana bada hada accessible oi ba unaba ya ba even mamang chief minister do koi makharum than me ge da chat ya ba jaga ama li gai ha ga sujat chadana to ki ba jaga sunyo ru te kyo handagi even tangtra mu chu khul chaturi kai ni sumaina handagi lei sarkar da iga ge ba kari organ pamimba suggestion comment kai lei yam phai akoi ba si basically he is a journalist ko pawi la kori pawi si easy accessible lei ni adu le thoi even telephone king ba ga khoi na mana bri tum telephone to biro na hai su le khoi da adu chief minister ba ina telephone hek to nungai je da bagi magi system ma ojiki system duma to bu ngamung giro anyway let him take his own time sima ada aina hajaga to di ojiki vindictiveness se laman khumagi adagi ma to bu gi samase pura kapto kar a new era adagi a new chapter ma development peaceful coexistence khale nai do out of box thinking da chatlaga bayam ji punna sabina na ba adagi whole magi cabinet colleagues whole mantri we hu phangraba adagi parliamentary secretary woriba adagi toriu me amni lo ina puchalaga aidi apaba manipur ki problem se yam yame adai karimba na manipur de bjp congress ki rajni tok se ada manipur problem se yam re adagi move to khongthang do ai chief minister de ge to hojani aduga honesty ko and transparency machine mang ho chief minister honest waraba chief minister transparent waraba then madu perfect or kane adugi apa madu ai adu de thamjage adu it is just beginning 1920 days is nothing kare matang bari ye ke poi hajin ba joro gusu kari no to ri boi ngara ta to ri hai mit phau pangri se kamai to ri se ai matang kar pi su me ke jeli ga ma chu me aduna yumon kerun na base le ne ba nungai tagri nungai te ne na khoi hariba chief minister right khoi atu matam da nagaland te kani hari even assam te kani hari adagi le ni ma arunachal chatna mayam sigi mizoram na chatna le ro mayam sigi thang ne station siga khoi wari batai sanna karam ba area da trust piraga hena santi ba peaceful coexistence du leina bona ba ona kane bi so thaja ba thami thank you very much ga ngasi ISTV dis nawad lengbe ko namo oda chinglen adu ta makre thachri basigi di ISTV sanduk sa ba discussion awa matang na so da sindare men tabrim singbom kana khuram jawlo na kaina da gathini jeri
Radiant Tutorial Yungnam Nikai Infal, run by well-experienced CBSE teachers. Admission open for class 9, 10, 11 and 12 CBSE only. Subjects are for class 9 and 10 English, Mathematics, Science and Social Science. Class 12 Mathematics, Physics, Chemistry and Biology. Duration of course class 9 and 10 5 months, class 12 6 months. Class starts on Monday, 3rd April 2017. Class timing 4:40 PM to 7:40 PM. For further details, please visit or contact Radiant Tutorial. ISTV की सर्विस प्रोवाइडर सिंदा खंगनजबा ISTV की सर्विस प्रोवाइडर सिंदा दुंगाइरबा वाफम अमतंग खंगनजरी मदुदी ISTV नेटवर्क ना 64 पोर्ट की डिवाइस अमा खिंदुना केबल सर्विस प्रोवाइडर सिंदा 19 dBm की पोर्ट मचिन अममम पीनबगी थौरांग लौखत्तुना लेरे थौरांग असिगी मखादा हौजिक ISTV नेटवर्क ता अदोम की पालिबा ट्रांसमीटर सिंग लौथोकपिदुना अदोमना अपाम्ब मफमदा पुबिखिबा यारगनी पिजरिबा खुदोंचाबा असि हाना लाकपा केबल सर्विस प्रोवाइडर सिंगदा पिजगनी खुदोंचाबा असि थेंगना लाकपा सर्विस प्रोवाइडर सिंगदा फंगदबा याय अकुप्पा मरोगिदमक ISTV नेटवर्क ता लाकपिदुना खंगबिरबा यागनी खंगनजरिबा जनरल सेक्रेटरी ISTV नेटवर्क Did you know sweat trapped in your underarm feeds bacteria to cause 90% of body odor? Rexona Underarm Roll-On prevents odor caused by sweat and bacteria to keep you smelling clean all day. No matter what you're doing, Rexona 10 times protection, prevent odor caused by sweat and bacteria. Rexona. Books Tutorial, an institute for medical and engineering aspirants. Admission Hausare course in the advanced course class 11 physics chemistry bio and maths, regular course class 12 physics chemistry bio and maths, crash course medical for NEET AIMS AFMC, test series medical NEET AIMS AFMC. Lakliba April tarahumdadi class Hausaragani, Tunamak Lakpiu Akaknaba Sitmasingni, Akupamarol Gidama, Books Tutorial Kaisampat Hodam Lerak, Airport Road opposite Kaisampat Olpamda, contact Tobiu. Siri Gaurasandrai Namo Purba Samda Aikoi Kwaibu Konbiramba Siri Dr. Ngangom Sawa Singna Maginung Sizaraba Imung Manung Sagai Natai Amadi Marup Mapang Kwai Punama Puthado Piram Laga Haukiba Marketang Kunga Manga Lamtagi Kungatareni Pan Batang Zenimita Siri Gurugi Kipadigi Base Olaga Siri Krishna Saityanas Chandrakanta Das Haibanam Pangzeduna Vrindavan Prapti Oik Lakiba Marketang Kuntra Sajibugi Humni Panba Sagol Sil Nimita Asti Sanjay Lokacharaga Lakriba April Gitang Taru Sajibugi Tarani Panba Sagol Sin Nimita Sadadin Tokle Nimita Sida Laikidrabagi Atama Santi Gidamakta Ngamzaba Bastu Karadang Hari Sankitan Galoinana Siri Gaurasandra Mahaprabhu ki saranda kasagadori Opalaksa Sida Brahman Vaishnav Ahalaman Ima Iben Marumapang Amadi Sagai Natai Kwai Kibikna Matam San Lembidaktuna Harinam Sarban Tawiranaba ISTB ki Tongda Noluksari Seba Pangzari Basing Ngangom Ombi Baigya Bati Devi Sahadharmini Dr. Ngangom Arun Kumar Singh Masanipa Ngangom Braja Kumar Singh Manaunipa Dr. Ngangom Brajasan Singh Manaunipa Ngangom Saras Singh Manaunipa Ngangom Tejas Kumar Singh Manaunipa Amasung Imung Manung ki Miyoi Singh Thangmaiban Yumnam Leikai Lila Singh Khonang Khong Please visit Project Patterns, Namaibu, near Kushumarpa. Changlukla, Manipuri ki sanabida thodok wathok chaksa haijanabada lada sanarami la phanglaktabadagi pukham na maut silakhi amaromda miyangi wakhaldadi pukham singdu sengna samlabra karamba isingna sambano haibasini adubu haujikti wakhalda hangoiba ningjing mangjingna bahaibado leiraroi yes brand ki changlukla asi sijinabana yamna hygienic oheli loinana yamna su phajahalli Changlukla asiga loina pada
हाफ लीटर की मिनरल वाटर बोतल अमा डिस्पोजेबल ग्लास अमा टेंकोट अमा चक्सा फिदा अमा यावरी सेट असिदा सुपनगी लुपा 13 पैसा 34 खक्तनी 1 लीटर की मिनरल वाटर ओइरगना लुपा 13 पैसा 34 खक्तनी लोइनना 20 लीटर जार की मिनरल वाटर ओइरगा लुपा 8 पैसा 34 खक्तनी अतोप ऑप्शन कयासु लैजरी होम डिलीवरी की खुदोंगचाबसु पिजरी ऑफर असे नुमित 10 खक्तगिनी Need to get photos clicked. Come. For the air hostess application. One more. For the singing contest form. One last. For the part-time MBA form. Pick any hairstyle when your hair is thick and long. With Keratin Yoga new Sunsilk Thick and Long. Gives me 2 times thicker hair. Sunsilk for just 1 rupee. New outside, incredible inside. Langon amat lagi. Northeast Santi Hanjil Hanab Minister of State Home Kiren Rijiju na miyamda appeal tawkhre. Lamdam masi sakut palambida purakna honaba mathantana honaba ngamloi lamdam masida leiriba mipung khudingmak mating sangi haina Chief Minister N Biren Fung. Anis round gi intensified pulse polio immunization lebak sin batung na pangtukre Manipur da center sing yauna tungan ba bot dising ahum chamnga marfuni panda chahi manga phawda leba angang polio hidak pitakre. Khurumjari ISP pau ming ta nokjari hauji mapu pau Northeast Ladiba Aikoina and Isagi Society Manganjabani Haina Union Minister of State Home Kiren Rijiju Nangasi Payment Sung cashless transaction Yam the Hiena Kanganabaki Pan Matanda Nomagi Oib Dizidan Mela Nasi Infalgi Palace Compound Laiba City Convention Center from the High Cray State Information Technology Department Sinduna Pangtok Liba Mela Asigi Haudopada Chief Minister Nongthamu Biren Railway Minister of State Rajan Gohain Deputy Chief Minister Wamar MC Mericom Finance की Parliamentary Secretary T.S. Saitaberta Information Technology की Parliamentary Secretary Dr. Sapam Ranjan Rajya Sabha की MP Chief Secretary Commissioner P.K. Singhana Dais Tafamduna Sarukya के Digital India की मखादा कैशलेस नत्रगा e-wallet हायरगा सुखंगा रिबा मियामना अराइबा मोंगदा सेल्फ पिटोक पिशिन खुदोंग सहन गदौरिबा सिस्टम असे मियामना मपुंग फाना खंगनबा तोंगान बा मदि IT गमरी लेनबा सरकार की ऑफिस सिंगना मेला असिदा सरुग्या के मेला लाखिबा मियाम की दमक तोंगान बा लॉटरी मखल अमा पांगथोके तवंगा मरी लेना यूनियन मिनिस्टर ऑफ एट होम किरण रिजिजुना Union Government na miyam ki kudongsan pagidama Digital India hongdoktuna mipung kudingmak problem thokandana amaga apaw phawna hale North East ki state sing ishona tongan ba saktam ama sembi miyam ngasidi sakhok changai ori adubu lamdam asida leiba ekoina chathakhiba thona kham thengna wahalibane bom nongmei kaya sijinaduna lamdam asibu silehendre lana chakhaba ekoigi isil inau sing achumba lambida lagana bar asina hodare Terror Act amadi miyambu yekai thingai ba pibana aikoigi saktam ba toklasi haike Eastern India is a beautiful region of this nation. It's a constant. The beauty is unparalleled. Okay, if somebody wants to come to the Northeast, the first question he asks is it safe place? I feel very disturbed
If somebody wants to visit this and he says, is it safe to go to your place, your region? This is not what North is. Today, if there is a news headline of Northeast in Delhi, it's because of bomb blast, killing, or road blockade, or some kind of a political disturbances. Not our identity. Our identity is our beautiful culture, our natural beauty. Madura Chair and Birena, Hadak Manipurda, Anova Sarkarama, Het Lakibaga, Iroina, Seti Luchimbakaya, Prime Minister Unaduna, Sapatarangi Tabakaya, Pakat Hananaba, Kupna Kanabalake, Magna Makana, Bara Sarkagi being Makada, and the Masi Sakat Lambida, Purana Bahonabada, Paliba Sarkar, Hantana, Honabangamloy, Landamasta Lady Babipung, Kudimak Mating Pangu Matautai, Society Amaba Lambida, Onchi Haibadi, Ai Isadagi Hana, Onba Matautai, Haike. Saya meri konsulai, kemalapa si mayam nak flood lighting का system hockey की या कि football की किसी दौर को तो नाम 13 finance commission की दा Minister in charge of sports मुझे नहीं कहता flood lighting करके थाला का तो होगा मतलब जितनी मापाना सानारी तो players tournaments में तो इन्हें flood lighting तो होगा मतलब कि habitual के normal से तो form तो उन्होंने बताओ तो हापनी अतो लोइने लोग form में fencing kind of sarga kuziki flood light ka dom de yawn de adu namsi live ngarang thado dileba 150 crores human dai bai hockey ka adu ga man stadium si ka ni si flood light se koi tier machine mo thanjari se product ki se Popada Gisahi Manga Fawada Leba Angang Sinda Polio Lena the Gingatok Nabak Sinda Tungangasi Angang Sinda Polio Hidakita Crack Manipur gi oina Family Welfare Services amasung State Health Society na sinduna ani super round gi polio hidak pitak pagi thauram welfare gi conference hall da Health Minister Eljan Kumana Hogdoke Tharamadu da Health Family Welfare gi Parliamentary Secretary Sebum Subhasandra Health Commissioner PK Family Welfare gi Director K Rajo Susarukya ke Minister Eljan Kumana kunai ama oiratna ba hona bada mating leiba human resource mathautai afabasin oiratna ba government ki department mayamna scheme mayam ama semni family welfare service atai department singa khusam naduna afaba angang semna ba hona ri haike akoi padam ni ko ino apu samajam tham aduna apu nation ham tham adune aduna when afaba makal ki nation afaba makal ki samaj jam target de akoi ngang sem ba tangai kadam ki portfolio aduna All the nation of the society of Mama contributions of we are very thankful to our mothers. Director Krona Anisuba Tankagas Das Terasigi Angang Lak Home Lising Yankanipan Chamri Humudari Polio Hidak Pitak Nanaba Panam Tamle Masiki Damak Hidak Pitak Pam Boot Lising Chamanga Marfunipan Hanke Polio Hidakna Lising Kunitoy Chaplet Humfumari Tawang Haike Commissioner PK Singana India se introducing Tara Maridagi Polio Latri Haina Lautokrabasu Yumo Nariba Lebak Singdagi Lena Asi Sanglapaya Otopa Lebana Hidagasi Makatana Pitapane Maling Yoina Polio Latri Haina Lautriba Fawadi Immunization Program Si Pakata Matari Haike. I hope that instructions have been issued properly, that everybody has to diligently do the duty because again if you do it in a routine manner, people tend to get casual. But in this case, we can't even leave out one single child because that virus can be in him, it can then propagate. Rotary Club of Sitina Sinduna BT Rot Tabut Ama Hangduktuna Angang Kayada Polio Hidak Pitaki. Polio President Salam Sasidanandana Barat Pumbagi Oina Angang Singda Polio Hidak Pitit Horam Pangto Liba Sida Lamida Lak Papik Liba Angang Sibu Hidak Pitak Pada Mateng Oina Bani Haike. Drop Ani si angang dam sahi mga suriba angang me pitak piu polio si hidak pitak polio angyo polio dagi ngatok pa polio leina jai ngatok pa bina ba yam sa polio gi ngasi munaisin de no mechada angang me lu putok kira tana am polio pitak pagi serok jabi Health Minister Eljan Kumar Suma Famadu Laktuna Angang Singda Polak Pitak Pada Sarukya ke Mahana Sarkar Kaktana Kona Bagi Matakta Tungan Ba Society Kana Polio Lena Dagi Ngatok Nanaba Kona Bada Makoy na Piraki Batogdang Butagat Pafungduke
Thawal amadi Kaksing district ki oina su DC Thawal Shamlal Punyana Lilong Bazar da laiba Primary Health Center da hawdoke Lilong gi akoy da laiba Anganwadi Center singi angang singda DC na polio hidak pitake district ani asigi oina pokpodagi chahi manga fawbagi manungda laiba angang lising humpun ani subarauna sida hidak pitak naba pandam thamle masigdamak aponba board chamri humna hangdokle Supervisor Marfudra Manga amadi district level supervisor tarani thoni le DC Shamlan Punyana polio laina asi mutat na bakona bada aikoi kutingmak sarina si ngasi sitaw ba angang sing soidana pitak na bagi damak hayeng amadi hangsit imthong thoring da chatuna hidak pitak na ba kona gani haike booth wise in all the Anganwadi centers, all the Sahikas will be administering the polio dose to the small children, and tomorrow we'll start door-to-door campaign. So let us fight together in our dedication to make Manipur polio-free state. Jai Hind. District Task Force Immunization Churasanpur Nasu Ani Subarao Polio Hidak Pitak Pagi Thoram District Hospital Churasanpur da Pangthokre Thoram Aduda DC R Sudan District Social Welfare Officer Panthoi Medical Officer Chingkhan Jang Suhyake Pulse Polio Immunization gi Thoram ne Part 4 Peace Land Su Chahi Manga Fawda Lairiba Angang Singda Hidak Pitak Tuna Pangke Primary Health Center Morena Family Department ki makhada anis batangka ki polio hidak pitak pagi thoram more gi supak sana pangthoke awdok pagi thoram da ADC more and Brojendro additional more movie DIO Technopol SPO su sarugya ke Health Center sigi makhada lairiba asing amadi arapa mafam da laiba Primary Health Sub Center singdasu polio pitak pagi thoram pakhe taramatoi suba Assam Rifles Morena su Myanmar ge tainaba Friendship get to the angang sing polio hidak pitake District Immunization Officer Tamenglong nasu ngasi Tamenglong District ta polio board chani mudra mga hangdok tuna sa mga fawagi manung dalay ang lising kun hena polio hidak pitakre District Hospital Tamenglong da pangthok kiba polio pitak pung oiba thoram hangdok pa aduda Tamenglong Medical Officer Dr. Chambo Golme yauna marilay na ba official yake Intensified pulse polio immunization gi asbar round gi makhada Kangpopi District Headquarter da su angang sing polio pitak pagi thorokre Kangpopi District ki manung da polio bot chani kuntra taret hangduna angang lising thoi ki mathak ta hidak pitakke Technopol District ki manung da lai Howland 5 village ki jaga da Myanmar government na kilometer amarong gilam loksil amadi chatkiba Mars ki tang mari da Howland 5 village da laiba sawmill ama Myanmar army na amang ata thogalam batana tana sawmill gi pochai sing pu kiba thodok atangda United Committee Manipur gi President Elangwam Johnson na luchingba UCM gi kangbu amana Howland 5 village da chatuna hakteng na yengsin kre yengsin bagi khongsara da Imphal ni kangbu amaga loina na mafam adura chatpada Myanmar government na border pillar number humudra tang India gi sarukta kilometer ama mukit jaga da yengsin batan natana asang ba dresu tawbaga loina na tamu da thakna ba ising pina bagi water reservoir ama sajilamre thawang asibo Howland 5 village ki chief na phongdorapada khulasida praja sing laibada akiba faure purgi tongan ba civil society organization singna Myanmar government na Manipur gi lam loksin batan na talomil fawba amang ata thokalam ba thawang asigi matang da care khanna laktuna yengsilamle adubu ngasi fawba karigumba makal amatagi India government amadi Manipur government na thabak amata ude maramaduna athupa matam da mafam asida police outpost ama thambiu haina phongdorake tarik marida March tarik marida adum force hoina with uniform nomai pairaga mase force hoina adum pura chakre UCM gi President Johnson na phongdorapada UCM na Manipur gi tongan bating gi district singda Manipur gi lam loksilak pagi manda hakteng na mafam singa du da satuni yengsin kre Howland 5 village ki lam Myanmar government na loksilak pa asigi matang dakteng na mafam asida laktuna yengsilaba matung Manipur gi chief minister amadi mari leina ba authorities sing unana hauzik oiriba phibam asigi matang da sab sab pawdam ama thamlagani loina na athubum da Myanmar gi ngamkai sarukta chayet na balai ribasi loishna ba honaragani haina ke
हुजिकती कोई मसी कोई उरबनेना इशू से कोई हुजिक चौराकना होगदा कोई ना पाजबदा यामद्रबदा कोई किलोमीटर कोई 6 to 7 स्क्वायर किलोमीटर की चांगदा कोई मांगबरा हाइबगी चिंगनबसे लेरे अरो चप चाबक सिगी GPS satellite degi hanag leiriba recording asi fazana yenga kanda of India amasung Manipur sarkar na hen initiative lawba aduga manungda hujik leiriba activity kundok sleibe sing asi khudak tam masi lefalaga hanagi status quo do maintain dongna makona sajalaiba sing asi akoi masi lokthok hanba natraga moina tawriba sing khudak ta lepna ba haidba wafam duda mi duna koi athubuda akoi hoji oriba fibam se koi amadu thengnana bagi am khongthang oifam thoyena khalle Lupa crore ani gi demand pharu bani haiba mi ama Imphal West Commando gi kangbu amana kan bangam kre hirga mari leina na ngasi commando complex ta pawmi singa unaba amada additional SP operation Dr. S Buna pawmi singa unaba amada fungru kibada haukiba February tang 13 ta Naurem Thong maya alto car angang ba amada phaduna pukiba SDS Brickfield gi proprietor Dhanabir Chai Humudra apopol lekidraba S Amuba Tera lukram lerak asi Imphal Commando kangbu amana haukibat tang kulum doida numidang warungi pung mari rom tabada samurogi mafam amadagi kandak ngkibani mahapu police na kanba matamda haksang phibam soklamle adumapu imit aduda mahapu phabada chenaba mising phabang amogdaba adu Imphal West Commando gi DYSE M Amit Inspector Somayo R se yauna mahakim ing makada CDO gi apun batim amana ngasi ayuki pung tare tabada tawthong ayungba maning laikai area da akakna ba paw ama phangbadagi thiba humba chathabada tawdo sida chenari ba tawthong ayungba maning laikai dagi chongtham ibomcha apokpa lekba CS mani kawba mi asi phaba ngomkhibani mana phongdorapagi matungina magasi kaisamthong khodam lerakagi KRAU gi self style finance in charge khagembam Raju alias Ting chahini funithoi apokpa lekidraba ibuyan masing kawba amagi makhada haukiba in solution ni taruki December thadagi thabak tawduna lakpani haide aiba nupasina man magi kaman makada ma masa yauna toroga makoi kharana phabani aduga 2 crore gi koi demand tabuni man haiba ngame aduga makoi sida yauriba mi khara amuso koi khangnu ngame koi hajik raju du phangnana ba kanna tanari aduga masi phangwa matung dadi koi loina ba sunaba koi phangwa matung je koi kese hajimukti crack tabu solve to bose koi mi loina phangwa matung da kineper loina phangwa matung da koi solve to bone logani koi yam kanna koi masi hone Handak Manipur lengak na grade 3 amasung 4 gi pham lawada interview tawror haina lawkiba firep kina taramna oi adubu luri badi lawgadoriba thabak sing asi makte yenglaga lawgadoribra haibasi atwahang ama oire mamangi lengaki matamda makte yenglaga lawna ba honaramba adandaki lengak asidasu tawrabadi pumna maki oina laibak thibani makte yenglaga thabak lawba matamda angba mi khanba ngamloi haike hauzik atenba brand lawjari PCM tutorials kesampat kesamlekai a well-established tutorial classes for class 7 and 12 foundation course in physics, chemistry, biology and maths from well-experienced and dedicated teachers. Admission open. Class commencing from 13 April 2017. Individual subject option available. For details, please contact PCM tutorials kesampat kesamlekai. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through sailing stones, pure, clean and healthy water. Changi labor sorakpadagi producing attava, Chak Choktarba, Tumba Chava Yaraktava, Kung Hanga Numaratava, Singitamak, Amatanarabo Paidi, Jolly Sire, Amasu, Jolly Capsule Changinis Neville. Unified Academy admission open. Class 11 and 12 foundation course. Subject Physics, Chemistry, Biology and Mathematics. Last date of form issue and admission on 15th April 2017. Class commencing from 17th April 2017. For details, please contact Office of the Unified Academy, a premier coaching institute for medical and engineering entrance exams, Kwakaital Bazaar, Airport Road. Break matung ni mutaram nokchari. Imphal East District ki isikhada law pari nipunipa lom da thaba alu isin thubjin khibadagi lawmi sing wabana kham thengnare the report ama
हौजिक अखोना लेरिबा असि इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा एसेका खुंदनी खुल असिगी लौफम कयादा आलू पाक सना थारी हंदक नोंग मरांग कायना सुखिबना मरम लौफम मसिदा इसिंग चावरक्तना मतम चादना लोकपदगी लौमी के अवाब कौनी लौमी सिंह कदाई फाव अवाब कयोनरीगे हाइबगी मतंग मा तोंगा लौमी सिंह फोंदरकपदा कोइना लोइना मांगबगी मांगबंगी सुरगा चाबा ngakतनी अखोइ लेरिबा मयामजे हाइनिंगाइ लेते वाबदि बुङो होय करी हाइगदोगुनो हाइबजे खंग्रे गो सिदगे न वाबजु अमुहना पुसिदजु लाखिद्रि अदुगा अमजु पुसिदा लाक्तबजु ओइजुनोना खले खो कोई सरकार की माइकैदगी करिनो हाइबदो खितंग अखोइदा मतेंग पांग चंगबीबजे अखोइ पामे थागिबगे लिसिंग सौना लिसिंग कुंथ्रा निफुम चंग्रे मसी अखोइ हुजी खुलंगनी इबा सि हंजनगद्रा हंजलोइद्रा जे अखोइ खनबद मम पुंबजु दुम यावरे अदैदी नौबनिन मकु हुबा खोपा अदैदी खोइगी थोक्सिगा हारगदी योनबदजु मिना जुम पामना रोइबा पोसे पांगदा पोसक्तो ओइद्रेबा अदुना वानबा म ओइनरेबा हारगा योनबै टाइपता लेरे अदुमाइना केजीदा तमुकी चांग अदवाइदा तरा यौदजु 8 9 मापन गी दामिदा योनथोखरानी असिफदा मांगबा याबगे मांगे हौजी सेंहादा खुलुममे हौजी इसिंगना लोइनबा तानबा यादबनिना उदबनिना आलुगी चाकोदबदो यांखै निफु यांखै खक थोए अदु मति मांगबा याबा मांग सेंदोंसी सरू हम थोपै सरू अनि मांगे अमदि खरा फंगदरा लैंगाकनदि लमदम असिगी मियोइबु थबक सुनिबा थबक सु पमिट खंगदबो ओइना उबिरी मसा मरनाय पुथोकदना इसिका लकोंदा लक मसागी सेंतोक लंबी सेमजनबा केना होनरी असिगुंबा लफम असिदा इसिंग इचाव लक्तनबा थोलगजु मतम चाना यामना थुना कंगिनो मोंग सिनबिदमना मरमगा सुजरी नजरी खराजे माइ चाब ngamdana मांगबगी मोंगदा लै असिगुंबा फिबम असि कयाम कुइना लैंगाकना मफम असिदा होनबिनी हाबजे मफम असिगी मियामना हंगनरकली कैमरामैन ननावगो लोना पगदम जरिबा नितखन सदा जाबो मिरी सिखा सिंजमai केंद्र की मनुंग चरीबा वाइखोम लेकाई टूरेल मपाल सिंदा इसिंग चावबदगी अवाबा मायउनरिबा मफम सिंदा स्टेट फंड लेटरबसु डोनरदगी लौरगा परमानेंट ओइना रिटर्निंग वॉल चलगनी हाइना केंद्र सिगी एमसु ओइरिबा स्पीकर वाइखेमसाना फुंगदुख्रे स्पीकर वाइखेमसाना मा केंद्र सिगी मनुंगदा इम्फाल टूरेल अमदि नंबुल टूरेल ना सोकलकपा याबा मफम सिंग यंगसिनबगा लोइनाना नंबुल टूरेल की रिटर्निंग वॉल चनबगी फिबमसु यंगसिनखे इसिंग चावगी अवाबा ngdana ba chap chaba thabak paikhalagani haike सही क्या आदि मसी अमुक्त सेंबी रखता था ना नाकल नाविना पुंजलक पदगी इसिंग चंदम ले रखता था ना लेकाय सी थुम बनी अदुना सिदी इंजीनियर हुजिकसु लामा कांदा ए थमजरी सी हयेंग दगी होबिरो वार्ड पुटिंग दा आइदी डिपार्टमेंट ना मसी लेकाय की केंद्र की ना थिका तोगे हाइबन तब डिपार्टमेंट रेस्पोंसिबिलिटी होबिरो डिपार्टमेंट थादबा याब सेन थादबिरो हयेंग दगी मसी कोट पा होबिरा कांदा टेम्पररी होइना होई नोंग चुइबा मतमनि नुसी चनबा खोपसु यारोइदबनि टेम्पररी ना हुजिक इसिंग इखों मयाम सी सेंगनबा आई हाइजगरे दो हयेंगदगी सेंगबा हौरगे आइना लापिरम एजुकेटिव इंजीनियर ना थाजबा पिरमी अमरोमदा लंगथबाल केंद्र की मनुंग चनबा नावम लेकाई की मफम सिंगदा इसिंग इचावना अवाबक नरिबा मफम सिंग सिंगजमai केंद्र की एमएलए ओइबतन नतना स्पीकर सु ओइरिबा वाइखेमना जेसीबी अमदि गाड़ी थारक्तुना इरम नाला सेंगदोबगी थबक चथखरे हरे लेप्तना सुबा नोंग मरम ओइदुना खुराई चिंगांबम लेकाई एरिया दसु इचावगी अवाब मनरे लेकाई असिगी थिंगुजम लेरक फाउदुना चेलिबा इरम खोंगलम नाला सिंग अमदि टीवी एरिया दा खोंग सेंगदोपगी थबक ngasi पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एल्फ सिंड्रोगी मतेंग लोइनना क्लब की मियां दोपगी थबक चथखरे हंदक नोंगमनिना सिदा नोंग लेप्तना सुबदगी लमफेलगी अकोइबा अमदि थांगवेबनगी मनुंगदा इसिंग थुमलिबा असिदगी ngathongnaba lamfel drainage bagi thabak sing chathakre IFCD डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंग्यावना लंफेल की एरिया बा होम गार्ड क्वार्टर सीपी क्वार्टर पुलिस क्वार्टर ICR क्वार्टर अमदी नेपाली बस्ती की मियावना ngasi ड्रेनेज सेंबगी थबक सिंग अदु चथखिबनी चथरिबा ड्रेन सेंबगी थबक असिगा मरिना लेकाई अदुगी मियोय अमना फुंदोरपदा इसावगी अवाबा मायनारिबसिदगी खरदरबसु ngathoknaba haiduna हौजिक IFCD की मिनिस्टर ओरिबा लेटपाउटा हाइजरुबदगी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंग यावना जेसीबी अमा पिबिरक्तुना ड्रेन सिंग सेंबगी थबक सिंग चथरकपनी
Amarom da lamselgi area da ising singthokna ba sizinari ba wam singasi matamga chuna ba kara mapangal leiba ama sizinana basu apel tawake handa ising isawna maram oiduna nam kendragi manungda turel kaiba amadi yum sing thumba iramna la phatriba sing samjilagani haina Pollution Control Board ki Chairman Elvada Kishona ngasi awana taraba miyam ki phibam yengsinba satpada kukre Kendra sigi mafam kaya da koina satuna yengsinba aduda IFCD ki mokthongba officer sing su sarugya ke khongsara aduda irengbam khujairok maril mang maril ani gi tainafam oina mamang lekai ngaikhong khulen phongsi phai tawbul amadi khojumal na jingba afam singda chatuna yengsinke khongsara aduda sarugya ke ba IFCD ki executive engineer Janeshona Kendra sigi paket pom thokpa khut MLA gi pautak matungina thabak paket lagani haike MLA Radaki Shona namgi darkar oiba sing department ki mari lainaba sing ka tana duna thabak paket lagani haike masigi jaga sida he bam si kaibedagi effect ori si ekoi national highway 150 wainam yumnam khono karakter he thumi base masigi jaga sida kaibedagi singa se thumani flat thokani maramna athuba ekoi masi department ga adu khunja singa ekoi rest of level to honaraga ndaki business nangna ba sentence ba Epitang amagi numidang da akan manongle nuksit na andro kendragi manung chana leiba yari po tangam davida yung kay kaya amangata thon kre may lainaba singa miyang duna awana taraba singi mating pangbiu haina Youth Voluntary Organization tangam davigi Secretary MD Abdul Ghaffar na phungdurake Ngarang sitkiba akan banongle nuksa sekmai kendragi manung chanba kanglatong bi tispari da leiba Black Brother Academy gi sanglen humdokre masida maram oiraga nursery dagi class 5 fawda leiriba mahirosing class tawba yadabadagi masigi phibam da leire ngarangi thawdok da mahirosing aso opandi yahodre Uripo Kendra miyamgi mihut oina karak laba Deputy Chief Minister oiriba YJ Kumar bu opagi thoram ama ngasi Samas Tengbang Loop Uripok Achomlekai na sinduna Uripok Achomlekai da pangthokre mahapu opagi thoram aduda Rims ki hanagi Superintendent Dr. Y Mohan ex-Vice Chairperson Ramachari Mayum Santi Sharma Samas Tengbang Loop ki hanagi President Mangshatabam Momon Bina Chingbana athoiba mithungnan sing oina sarugya ke Nauna lenga asigi Deputy Chief Minister ba YJ Kumar bu cheli langni ba singi maike dagi achamba kudol post sing piduna ikai khumna vote ke Deputy CM gi maike dagi su lekai asigi damak phanana ba chen chongli ba mi sing da kudol post sing kudol tamke Chief Guest oina sarugya ke ba Deputy CM YJ Kumar na Uripo Kendra miyam na mahakpu bihut ama oina thagat pirak labanina Kendra sigi sothari ba hiram kayada miyam ga loina na taktawina gani Haujiti Kendra asi khaktagi mihut oidre Manipur pumbagi mihut banina miyam na su mana tawrok pathabak singda mateng pangbiu haike Mission Indradhanus ki Marius Suba Tangka ki Ahum Suba Round ki Media Sensitization Program Family Welfare Service ki Conference Hall pangthokre Thoramadu da Nodal Officer Immunization Dr. T.S. Nandakishona Ahum Suba Round asigi manung da tha asigi taret tagi Churachandpur Del Tamenglong amasung Ukhul District ki angang lising ahum chama humdra mamadi mironbi mama lising amaga chani humputareta hidak kapthok na ba pandam thamle ngasi lebak sinba thungna pangthokliba polio leina dagi ngakthok na ba ro tara tareta hidak pithak na ba pandam thamle sida sigi oina polio hidak pithak pagi program si ing solution amaga chama pal marfudra tareta gi hauke malengi oina polio leina leitre haina lakthokri ba program si sathaki gani ngasi ani suba round da hidak thakau da ba angang sing hayeng amasung hangsit moim da changduna pithakani haike PDS ki items ni kharana lalon bagi thabak chathariba asi kokhanna ba thabak lokalagani haina Consumer Affairs Food and Public Distribution ki Minister Karam ngasi langthabal kendra gi manung da leiba mapa leitraba angang sing da ahumlak suba oina lari da changda ba selfam sing khusin na bagi tharom da phongdukre Langthabal Kendra Widows Welfare Association na sinduna ilong chajing Marian Kong Community Hall da pangthokkiba thoram aduda Minister na makhata na haikya angang singbu larik laisugi mangal pihau da batarabadi afaba society khak oira magna makhata na haikibada lambi thong amadi darkar oiba polam sing miyam da ning phangan bangam drabadi achangba khunai ama ohen ba wagani haike Infrastructure lambi thonggi chawkhatpa mai singgi chawkhatpa special nasi afaba mangai kana sahi mari ki manungda mangai manungda ri sei kunthani kunga thabu ina ina chawkhathan bai yama pukne
hojik lakiba kanasi ki on balakpa siga loinana center na qatar qatar lo function sigi pini om chung bakala di sigi chakut di lakane adu human civilization to ki support putune na corporate Class 1 tamli bi subnagi sahi taruk khakta ngai ribi nupi macha ama rap tawbada chenabani haiba nupa ama MSF na phaduna pamu singi mata puthokre ngasi top level chu leba MSF ki office ta pamu singa unaba ama MSF ki vice president oinam prem chana phungdorakpada moirang khunong dagi kumam abung chei kuntra apokpa chawba kawbat ni asina haukiba march 14 ki nuthil da thinungai da leba cha brick field da nupi macha adubu ikai khumnaba mangan dikhibani haire Taudosi ki matang dan masa sigi mapubokna MSF ta wakalakpadagi victim oiribi nupi macagi imung manung amade taudosi da chenari ba nupa asi kaukatuna wahang pahung chathabada masana yakibani hari MSF na phagalaba abung asi marilainaba aingi oiba thabak lokhanaba sinaragani hari amolomda private farm singda thabak tawriba sinmi singi phibamsu MSF na atmatamda yengchilagani haike hariba brick Fisi ngasagi koi MSF na matam kerdi interrogate tauki interrogate tauri ngai gi manungda ngasagi brick farm sidalai riba labor sing haita labor sing worker sing jina kagi sinmi sing koi MSF na interrogation lak pasida kitang mating pangbiu District Legal Services Authority Tamenglong na Marang Village Authority ga kusan naduna Marang Sing Part 1 da laiba Mayrum Bila Nomagi Oiba Legal Awareness Program ama pangthokre Resource person oina advocate Kaisam Dhane amadi Biria Devina nupi angangi mayokta chathaba crime amadi child trafficking gi matangda wangke Imphal West Commando na Pripak Pro gi thabak tawbani haibi gi tharma kobi nupi ama Imphal gi Major Khulda laiba baragi yum amadagi fare hare Akmore gi Prem Nagar Part 2 Purana Bazar dagi ni hare Imphal West Police Commando na April tang amada fare hariba Khaidem Dilip S Thomas sahi yangkai manga apokpa KS Iboton Thangiban Laurung Purel ledagi mi asi RPF amadi masigi lanni sanglu PLA ga karigumba hiram amata da mari leinadina RPF ki Assistant Secretary Publicity Bangkimna Thador Pachorol amana khangalake Haudik aten mabem talokre World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing operative closure of hole in heart, coronary angioplasty requirement and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. Bread from Likla Bakery. Oza, Pain Relief Ointment. Khwang naba, kok sikpa, tang sikpa, phu naba ni singbada sinaba yarba, lipsap dukna puthok saba Oza. Irudio Coaching Institute. Admission open for 5 months CBSE Foundation course for classes 9, 10 and 12. Date of commencement 6 April 2017. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Irudio Coaching Institute, Kesampa Tulchom Lekai behind Bergio Hotel. Contact number 8131025634. Breaking matungda mayam mukhan taram nokchare Mahut Minister Che Shamkumana Thamagi manungda Imphal City manungda amot akai amot aita natana Sejet ama fawbat tahaloi haikiba wafam du thabakta ontokpa oina ngarang daguna Imphal City manungda mari leinaba official single loina na drive satharake ngasi su Minister masana lugna bazar gi akoiba sing koina satuna yengsinkre khongsa du da hongi Party Secretary L Sindro amadi IMC gi official sing su sarugya ke gi Yangsinbagi khongchat aduga mari lainana lambi gi nakal da perform phambi kaya su police na tanti Yangsin ki aduga mari lainana mahut ki Minister T Shamkumar na phongdo kibada hauzi Imphal manungda lambi gi matai da pot yoliba sing asigi damak temporary market ta parking oriba mafam amadi number 2 gi mathak kupliba sing da phamannaba akhanaba thorang lokalagani
Bazaar manungda dukan famliba amadi famliba ima ibel singna makhoi makhoigi phatta haudi sing adu plastic khaw natraga dan singda haplaga thamgadabani. Municipality na konba mafam singda chi ama phawba tahaloi hatha amagi manungda soidana pangthukani. Amaramda Imphal shahar manungda parking gi oiba kudong sadaba kaya ngariba asisu koknaba chayol amagi manungda policy ama semduna thabak paikhalagani haike. Pola singbudi magi thamoida thamoi sengna paisa ta khali myam do thamoi sengna magi manungsi bazar manung nana thamna bakhan do civic leiragadi koi chamana koi gi responsibility mine bazar nan ngam ba do first target tham gadi Imphal city ji neat and clean da chebo tare manam su namhaloi lekhom ama bazar manungsi si koi gi si anoba government se gi anoba honorable chief minister si makha da koi toy thabak si koi try kana gum pasida koi na toy thabak sida openly koi silence obodo Memang semua tuan selain stop biro, kau tabak sepian tapi sesen biro, korporasi biro, aduh sel loin nabak, impi manung kita, not only Imphal city, Manipuri city kau timang tak, municipal town kau timang tak, lunan thamne pandam ni, aha mada, thamang tu kau Imphal city manung kau pakai apa ni? Amarong da kaitel phambi ima amana minit haiki bada, lambi gi nakal da kaitel phamli bi ima idol sing hana tan thopagi mahutta, idol sing gi kaitel phampham hana yenglaga thabak pakai bi haiki. Minister gi khongchat manung da lambi gi nakal da pafam phamlambi ima idol sing tanthoksu minister hek hankibaga amukhana hanagi mafam sing da lambi gi nakal da ima idol pafam phamnake amarom da maut minister Syam Kumar na city luna na thamna ba paikhalakpa thabaki manisana ngasi numidang mahaki andro kendra gi tongan manta club ki na hachamarom na Imphal city manung da lamtu sengdokre lamtu sengdokpa tha amachup na sathagani haina youth front andro gi secretary na phungdorake Senamake haiba daragadi hoje akhoi andro ke ndagi akhoi mahut ki minister so ebiba mingoina hangasar bada akhoi igai kumna seriba sangkuma ge mi makhada Imphal se akhoi luna na thamse haibegi padam mamada social services lawjabani social services se akhoi Imphal gi akhoi yana luna matungda akhoi lojinjage haina khanje adubo sama akhoi nami kuntrani tha amadi sathajage haina khali Minister gi magi de gi akhoi antro khoina kendra sige mapama Manipur gi mahut selaga akhoi gi mahut minister super romanena ansingna akhoi gi kathopa amaga loinena Imphal CDC luna han se aduga Manipur program da message ama pc haibe gi pantam wakhalonda tawjabani All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee gi President gi Phampuri ba SM Jalal Sheikh President dagi suspend tawri haina committee sigi Secretary General Abdul Kwana ngasi Manipur Press Club pangthokpa pawmisinga unabada phongdukre organizational sena pathap ki wangmada thabak thoram kaya pangthoklambadagi suspend tawkibani hana chanaramba head receipt book amasung mari lainaba che chang sing chanararoi thawpuba khankraba suspend ba mioi manga su revoke tawkre hari Indian Science Congress Association Imphal chapter na Manipur University ka puna sinduna nimit nichub na sathagadaba Science and Technology for National Development Haibas National Cell amangasi Manipur University ki court hall da Manipur University ki Vice Chancellor Adya Prasad Pandey na hudukre thoramadu da Indian Science Congress Association ki former General President Dr. Asoke Saxena Susarugya ki Indian Science Congress Association Imphal chapter ki chairman Professor Arun Kumar na Passing the Fundu Kibada National Seminar Asida India gi tongan ba from the get kayana sarugyari Seminar sigamari lainana scholar amadi scientist singna paper patokani Seminar sinauna hawalagli ba scientist singda kana ba pigani haiki Sajibu nongwa panba cheraw matung ahan ba nongmaijin numita ibudaw thangting kaduna Tawgal tawbagi thawram handak sahigi su ngarang pangtokre thang seba mandal na sinduna ibudaw thangjing khubam da pangtokpa thawram da tongan ba kaya dagi lakpa mi kaya na ibudaw thangjing gi mafam da nungaya phaba pinabiu haina thongni jakhe police na laliba miyambu asoyangam yaudana ba section thawrang lokhatke Mahut ki Parliamentary Secretary Nahakpam Indrajit na ngasi Ketrigao Kendra gi manung deba Ramania Ground Naharuk Makapat ki Laimaching Water Supply Scheme gi Thibam PSED gi official singa chatuna yangsin kre Kendra sita paikali ba supply scheme singi award pat yangsinduna tha amagi manung da miyam na thakna ba istilagani haike ado masi akhoi gi state plan gi oina hana leiramba jabaras koi cancel koi ubiriba koi jinasi ngataraga atubada
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ 34ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯏꯁꯤꯡꯅꯕ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯃꯤ 3,200 1,000 ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯄꯤꯖꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ Manipur Creative School Diulalem Dalaiba Sarmoldi Manakta Ningthaulese Masana Zawgana Hangdukre Tharamaduda Orphan Care Center gi Principal Salatul Rahman Susaruke Nursery gi Class 5 fawba legadaba school asigi infrastructure gi phibam su ningthongsinke Ireng bandagi Alembi misigi matangda chenabani haina jail da thajin khraba Thawbal awang lekai dagi Samom Devalal Thodok asida mapung oina chenaba miui nate Mark Watuba Matamda Tadok Piu Hai Ngasi Thawbal Awang Lekai Gi Mera Pabi Amasung Club Ki Miui Sing na wakani from Chatakre Pung Oina Chenaba Miui Sing Kopsinduna Thamlaga Maral Lezadaba Devlal Bu Maral Pisat Yaning Di Hari Sri Sri Gaur Gobind Girls Kaskuragi NSS Special Camp Ki Sarukam Oina Yaibilal Children Home Kaibida Lamtu Sengdokpagala Hai Lai Kaya Marum Thakre College asigi oza sumatina luchingduna home asigi asinda uniform amadi sana thagnaba polam sing sumating pangkhe BJP school mandal gi hanagi general secretary oiramba basaspati mayum momo sarmana laikhidabada BJP school mandal na awaba phongdurakhe hauzik thabaki paul lobirase State Bank of India gi tongan ba fam angkai mga logadore masagi chahi kunma thoidagi nifu phawbada leiba mi singna April gi tang tawbagi manungda darkhas thaba yagani hari CRPF teno oina ASI khara logadore April gi tang kunmanga phawbagi manungda darkhas tharakpa ihari BSNL gi Junior Telecom Officer lising ani chamanga taragadore masagi chahi 19 dagi kuntra phawbagi manungda leiba Engineering grade pass tawbasina April gi tang taruk phawbagi manungda darkhas tharakpa yagani hari matagi pausinga sigi akupa marol babu parada leiba job center dagi khangba yagani gi pau matas loijare makha tawa pauda Sumang lila oina sanakraba ningol chakauba amadi inamma haiba suma ani asigi script adu ngasi lyric oina putoktuna iboyama sumang lila enda phongkhre lyric phongbagi thoram aduda Manipur State Kala Academy gi Avis KS Bhuvan art critic Rajmani Ayekpam Lila Council gi lifestyle and PS Gunasandra theater director Y Rajendra na sarugya khe Youth Cultural Organization amadi Manipur State Sumang Lila Council na punna sinduna pangthokpa thoram aduda council gi lifetime secretary S Hemantana Sumang Lila gi script si laina phongdok liba asina tungda kanaba kaya pigani haikhe Manipur Hindi Parisad Imphal gi editor oina Thaupuri ba IS Kangjamna Hindi Manipuri lol gi maramda kathokpaga loinana thabak tawbagi damak sakhangba oina Nivasa Kolkata na Justice Sardar Charan Mitra Smriti Bhasha said to Sanman Piraktuna ikai khumnaba pirakre Manasi mamang thagi kuntaruk Kolkata da pangthokpa thoram amada khusinar khibani Amaramda North East Hill University ongi Hindi department ta mamang thagi tang kunma thoida pangthokhiba thoram amada Sanmelan Sanman piduna ikai khumnaba utkhari Hauzik sanagi Paulo Ngasigi sanabagi pauda CRPF amadi Imphal District Football Association na sinduna Khuman Lampak Main Stadium da pangthokliba Tarik Subait Manoranjan Singh CRPF Football Tournament nong singi phibam phatabadagi aroibam sanadana lakiba adu tha sigi marida sanaragani hari Singzamai Chess Club na sinduna club asida pangthokliba Sunday Open Chess Rapid Chess Tournament ki aroiba nithai suba round da E Sasikantana point tara o ningthemna point mapan Eloken point nipan makai RK Datta point nipan amade bit iromna taruk makai phangduna makong mathang takre makataba sanabagi pawben dagi phangdigani
BCCI gi khudong jaba sing lorga Manipur da cricket masana holhanduna sahi taragi matungda afaba international thaki cricketer sing puthokna ba honagani haina Cricket Association gi president RK Imona phongdokre ngasi luang sangbang bi luang cricket stadium da pangthokiba pawgi mifam maduda Manipur Cricket Association gi secretary Priyananda treasurer Peter Khetri mayumsu saruk yaki ba Cricket Association gi president RK Imona makhata na phongdokibada Manipur Cricket Agency Board of Control for Cricket in India BCCI gi associate membership oirambadagi full membership oirabanina BCCI na pangthokpa tournament kada saruk yaba phanglagani BCCI gi full members oibagi phangpam thokpa sing logduna Manipur gi tongan ba district singda cricket masana gi sanapam sduna grassroots level dagi hauduna afaba sanarsi puthongna ba honna ba hauragani hai masidagi apoi kanaba lakado ba habo ai full membership ki all facilities me BCCI na tai association na team full Manipur mother facilities na tikini to wadabu apoi criteria na fulfill to na tunde ni na logic to criteria se fulfill to wada ka right from junior level to district level to school level to college level में आपसे मस्जिद अपने grassroots की शिकत पंगा मगर दी तुम तंग से भी सही मनाता हो somewhere कोई मल्टी कोई players में IPL में आप ये तो पामी ये अब दे दो मनी नहीं तो और स्थान तो पंगा पंगा मनी right kind of coaches right kind of players मस्जिद में आते हैं ये लोग अपने लोग होने के लिए हजार Nauna Association akaiba karisu leite Manipur Veteran Football Association sinduna lisang sina sataduna lagi taramapal Super Challenge ka Veteran Football Tournament ating bapiba maram sate haina taramapal Super ka Veteran Football Tournament organizing secretary S Surijina phongdokre ngasi wal kangji bungda leba Manipur Veteran Football Association gi office ta pangthokiba pawgi mifamaduda association state thokpubo kiasu saruk yaki organizing secretary S Surijina makhata na phongdokibada association sina sinduna haukiba challenge ke tournament kaya da mafal gi team kaya na saruk yadu namna ni thina mai pangna pangthokraba matungda mathang thagi April 13 tagi sahi sigi taramapol Super Veteran Football Tournament pangthoklagani Manipur da leiba civil organization amadi associations mapung phana mai pangna ba honamina si haiki nasiba da khogi Veteran Tournament se Manipur da leiba veteran haudo pa ha koina ado nasiba da khogi mapan di di Nagaland, di Kolkata, di yang si Yauraga, masih kau kita yang mai pangna, kita jadi tournament. Ada makata apa, sehingga ada yang si aku itu cooperation tu, semua Manipur kalau berkaitan club sing, assistant sing, jadi sympathizing sing, dari mana yang cina Bungkana kano aku di operation tiga kini hanya kande masih ni nak hadir Gujarat ki Ahmedabad ta thasi ge tang kunma thori kulumdoi pabok kadoriba yankai tere suba senior Mr India amadi tarani thi suba women body building championship amadi men physics saruk yakadaba nupa nupi body builder sanaroi tare khankhe ngasi all Manipur body building association sinduna khumman lampak main stadium da pokhiba trial selection asida kg humputra gi nupa gi kanglupta MGFC ban amadi SBBF kwa kaithel gi and London amadi amarji nongthongba kg merfuda BYGM Singamay amadi Super Gym Khuragi TS Athoi KS Bhakta Kumar Nupigi Kanglupta Mountain Gym Thangmaibangi Keta SBBF Kwa Kaithelgi TS Laima amadi RFA W Jamuna Khankre India gi Mumbai da sahi sigi October 13 pabo pangthokadoriba MSR Mr Olympiada masagi sahi nifun suraba Manipur gi YBB Gym Teragi bodybuilder Maradona yumnamna saruk yagani Thakachari makata ba pau da magi oi ba inga sagi pau ngasi gi oi kiba ai ngasagi ICAR lampel part ki pirpa pau gi matung ina ngasi gi khwaidi ki sakiba degree ses kun manga dasnik manga khwaidi ki ingba degree celsius tara taruk dasnik mari Nuksita yawa ising manilgang ayuta sada Maripur Nutilda sada humpu mga oiki
ngasigi nong sukibaki sang 34 mm ni. Haujaroi bedamari bepa mukhanna. Adista Santi Hanjul Hanaba Union Minister of State Home Kiren Rijijuna miyamda appeal tawkre. Masi sakot palambida puraknaba honabada sarkar mathantana honaba ngamloi lamdam asida leiriba mipung mating sangi haina Chief Minister N Birena phongdokre. Amade Anisba round gi intensified pulse polio immunization lebak simba thungna pangthukre. Manipur da su health center singyang na tongan ba but lising ahum chamnga marfu nipan da tehi mga fawda leiba angang singda polio hidak pitakre. Nasigo na dia stibnip sa pamata solution dere niyang tabirba singwa mukahana karum dere.